waseyani. Ongo na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Radio Mulanto Vata, Mekauti Kanda Vatamai, Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani.
Victoria che ratukan da buleru Romo e na bualiku ke taileru E nandelana romo o na kai kai Isanu kubuto o mabiri e wai Mai longoni na kaila bagi boli Uturara ni raka bikundang domoni Moneni nuku buto rala beku ilamai Victoria yang kara-karawa e gilai Na duru emburen rau kilai tani sara Rahu bakayan ratien Bebe matata Berana kata lambu nome Alun-alunai Uani sasana Moneni veya sana era buli maikina Ratama kei bibien Beitambanga una Ulava katangane sa temprai divindina Rona kuroni buli romo Eno davitia Mai longoni ndauka ila bagi boli Uturara ni raka bikundang domoni Moneni nuku buto rala beku ilamai Victoria kara-karawa e gilai Modenu kubuto kendelana kai-kai Rahu matua na latini bua Lotu kena bulina ua nimbi huta Menomu rawe rangien Beitambanga una Mai longoni ndauka ila bagi boli Uturara ni raka bikundang domoni Moneni nuku buto rala beku ilamai Victoria kara-karawa e gilai Victoria kara-karawa e gilai Victoria kara-karawa e gilai Na radio mbulando vatar to mai wakatarati ko ni avekenda na ilaw na Breeze Tukana Brothers and kami bina kanimoni tindindani karu sanga bulu kadioni singa ni bulo January beketou Amerika ya sa singa tusi titiko bekemendo mai viti wakanduni vinaka na ken mai tiko butiko na buli ni ndo tali na mbaki vongoro na ndolu rosanga bulu kava wakanduni vinaka tiko yani bekemni ke sara na itumbu bekemni na ngone na ndauni ve susu and kena sa tiko buta kitali tiko na buli ndo tali na mbaki vo wakanduni vinaka tiko au kilani bunga bekemni na ngone au ni sana rere na makitu na kena tiko buna buli ni kua wakatala kena bekemni na itumbu sa undo wakasamataka na walu na madhao ni sereki sambundo toka na ngona balabu mendagi wakasamataka tu na beka eroninda waka authority vale so na prokaramu beka tu wani tu na so beka na vanua ni ngande na beka wao yao ni wakasamataka tu ni tu wana tu me rao ni na ravako ngai tu kina na ngone waka ngataki tu kina na ngaunai walu na madhao ya teko butali tungo na buli na dua tali na mbaki vo waka nui ni benaka tiko yani au kelani sarire waka rau binaka sartungana ya ni vuli na kena teko buta kitali tiko na vuli ni mbaki vo ongo ka o waka samataka na serea na matani diva o waka wale takai koia na vinaka mbeka kina teko bubongo na vuli menda na sanga na nondengu da nguma tua takasara tiko na vuli me rauni lakidava na mbaki da Roni raibuki mai dangai wakanditaka ni nda sulia na nondengu e na dua tali na mbaki ni buli ongo. Sema ni dhabanga na tambana dhabanga ni buli o ni buli tikina veke mnina sa buli tiko e na buli torodake veke mni back in a high school ka wakatanga kina veke mnina primary school wakandui ni venaka tiko yani na radio mbulando vata ni na dua na mbaki venaka mbaki ni buli na mbaki ongo ronondolo rua sanga bulu ka va. Sa mai sivitonga na tolu e na rua sanga bulu na miniti veke to e na tombale vongo San Francisco to
toka tunan raki dinangani ke mami sendono makatiko ngango nan raki batang-bata ia na lomani na moni madhango ke mami wakilani via kata-kata toka bakalilai eu bakamuria toka mai na itukutuku nin raki era bakarita katiko mai nan dau nin raki ne ke tona wakilata li tiko nan raki uda-uda na tiko buta ki tiko na singa buke lulungo anggo senge moni tibe kito mataka na vian raki vena katoka ia ngai mbongi ni mataka daki ni buke lulu to sana wakila nan raki susua sana via mir-mir na uda tau sartiko tau biti ko na uda na vei esa California so ka sabati ko yana ia ni mai bakani da sendono makatiko nganggo nan raki uda sena nan raki bata-bata sena vula im bata-bata ia totol wali tungana to siningona wakasamataka na lomani vida ngana madha mengo sandana tiku vuna tali tiku yani na wakasamataka tiku mantango na vula dhaba na spring kela na vula i tumbu-tumbu meka ni wakandono tiki o mai kandono sama tiko mai na kavini kua wakanduni venaka tiko yani se venga na vono ni sama tiko mai kina ni tosa venaka tiko na kena garavi tiko ni tavi ni andua na moni madha venaka vekianda na moni madha onda sange me wakananda kue talego o oti tiko ni madha ni vulango na vula Januari wakanduni venaka tiko yani o wakawilika tiko na kavini kua na indua na tuku membaleta tiko na nonda do sasanga menda visa utaka tiko na kainda kania tiko vuvo nembaki kena veka and round you kana non de tubo tiko sena New Year's resolution ge levo vekanda and tiki tiko ni New Year's resolution yana non de sanga menda waka binakataka na non da garauna madangana non da mula wakati ge kenda na kainda kania na non da waku koayango kena veka bauya ia sema tika mai ona ge wase tiko yani na veka so ka ukilani round na veva kongeti tiko na Beva kararama te ki talitunga na nonda sa sanga tiko menda wako binakata tiko na nonda i tuwa kini mbula wako koeango ke na nonda kania tiko na kakana mbula so. Waka nuni binaka tiko yani se venga na vono ni sema tiko me kina na kavini kua te indo manda na itavi sere ni berni ndanga i rongo tiko yani na ve talanoe so na ve ulutanga so na mai daura ki tiko yani na nonda i wasini ngona vata na kavi binaka ni kua moniti na ikarua sanga bulu kadhio ni singa ni bulu Januari na monito kaningo una buninda kua ona ve waka mbula tiko yani Kim na sema tiko mai na kavini kua mbula binaka Merse ini halafaki binaka wakalewa na sema tiko mai unu taka ni onro mbula binaka tiko mai Santa Rosa wakatelanga kinove ako sita wanga ni sau ni mbula binaka pini saraka nade wakanuni binaka tiko anu ve kim dono wakalesi na mbula FM nu taka ni tosa binaka tiko na venga ravi mai Sanagori wakatelanga kinove Tevi Tavasu mbula binaka wakanuni binaka tiko anu ve kim do and Amax Resource Limited mai lo toka wakatelanga kina ve langi tuibiani ni mbula vinaka wakalewa na sema tiko mai le meki seni mbale mbula vinaka wakanuni vinaka tiko ane vikiamni wakatanga kina wana mboso levu Steve Murphy vengana vanoni sema tiko mai kina na kavini kua mbula vinaka tau wakanuni vinaka talitunga ane vikiamdo ke kiamni ke desara na timi ni volleyball netball o ni waka rotiko kina sota ni Mbula Bay and ka tolu sanga vuli singa ni Vula Machi. Hey baby, white folks gangsters in the club. Hey baby, stunting with a stack for them good. Hey baby, riding in the lap with a move. Hey baby, I'm in the club hollering. Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, I'm in the club hollering. Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, I'm in the club hollering.
Sick with it, crew. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusu-kusu ibe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gua san badi kata-kata bina kasar tunga toboy sempang bakau.
ngai wai dala tukin nambata. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bukan singelebu, kitu sana gali bukan kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, baru tegi tu buka monggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu identiti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te teke roro buka lolo kei na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambari di bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ni navengada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngusoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Dendram beka na ngola ni kibanilo te buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karito sa wada badina na kani kana. Etigo talaga na nondo specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Giritirto sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era radio mbulando vata sabato garu sanga bulu kabana miniti me vana kaloko kenda baki kamnina sanga sema volta litiko mai ke na ndo tale na nonde wasininga ona na kabini koa ke baka sanga matai ninga ona boni sema mai kina ke retunga ke rauni ninga waseto kani na nonde to vata vata do ngana share do na like ke rautelanga ni ninga subscribe ke na YouTube channel do biu ke ditiko ni kina na bi porokaramu ke sara do me rongo ditiko na nonde wasininga ona vata and na ve kabi subscribe ke na radio Bulando Vata and a YouTube channel ningeroni na lisa rabakina na videos na vitala noa ke na viporokaramu ke sarendo mai rongo de tiko and na nonde wasiningo na vata na vea kavi ia ke wakaoni na waka murietiko mai na radio Bulando Vata to manda ona vea waka vinaka tiko mandangani ona sengani oda na waka vinaka tiko ve ke mani na lewe vitu sangabulu na undolu wakadada sa boleka talitungo ni to ya dobayani na walu sangabulu na undolu na leo ni nonda to matabu vale na radio Bulando Vata wakabini benaka tiko be kemani nanda wase tiko yani na nonda to vata vatongo wakabini benaka talitunga kina be kambani ke de sara karsa mai ando mai rongo tiko na nonra tuku ni be voli na nonra be wakambauti tiko ke na nonda to vata vatongo me wakana Divine Group of Companies na JJ's Food Shack wakatelinga kena virto na New Methodist USA rto talanga na maoli mater tondo mai rongo ditiko na non reto i tuku ni bebol na nota to bata batongo kali bundi na tiko na baka binibinaka ka wakatelinga kina na be songo so and Panuango o California karabito konitiko karani mai didi bakitiko kena na nota to bata batongo me bakana Ethnic Media Services wakatelinga kina na Regional Pacific Islander Task Force na Regional Pacific Islander Task Force endo rongo ditiko na non reto programo iso na ulutanga so mbeka na itukutuku ertondongan dreba me mai bakasabu itiko yani ndo mai kadi bakitiko yani na be singa moniti sivina vai na tini na miniti ko ya sorotiko mini sama tiko
ngā mai. Na buku onange wa se taleani na weka so member letter na nonda tō gobe kenda tō nei tō kei, kenda tō na ngoni ni viti, matapu wale, mai viti kanda sa mai waka i tiko ana wanole bungo California, na nonda tō Fijian Health Fair. Fijian Health Fair Ministry, and waka i dhuritiko e na wula mai ango na kena tikini singa na vi tukutuku mataila lai tale so au nangai waka matata taka tiko ani na ngone sana matata kina na weka so ke tu se sanga tiko me tubani waka vinaka ia na kena tukutuku mataila lai o sere tika manini se ama tiko ngā mai da na rongo da tiko na nonde wa sininga na karatondo we toko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force ni sivina wa e na tini na miniti ko ia na mother sao tiki roa vital no tiko ani ke Koa Lopez na ngone ka ando mai we toko ni tiko bengarabi tiko be kenda tō na i tō kei mai na Regional Pacific Islander Task Force ke roa me vital no e na mother sao ati we ke mani na dhalata na vital no e au sere tiki manini ngai se mai ani siko mai ani na nonda tō YouTube channel o ia na Radio Mbulando Vata YouTube Radio Mbulando Vata YouTube, wakanuni vinaka tali tuku ane veke mani na i tumbu na ngasini vuli, veke mani na ngone vuli, senge teko butiko ngona vuli, veke mani mai viti, ia veke to Amerika, sa wakadanga utiko na vuli, sa teko bu na bida laku tingo na kabida ni madhau ana kena mai tiko butali tiko na vuli na yambaki ni vuli en vonoli bongo Amerika e senga ni toto wata tiko kena yambaki ni vuli ka tokila mai viti mai viti tokila ngā January se February ngo ngai tiko bongo na vuli e dhovani na December ia ina Amerika na indua na yambaki ni vuli e tika bumai na vula o kosita. So na September, so na kosita, ko e au tukuna kina sa wakadanga o tiko ngoa na wasi indua tala wasi ni vuli ngoa na gele ke dhawa tiko ane na vula o tune. Au ke lani so veke mani na itumbutumbu na ndau ni vei suso ni sana reirai maro taka tiko na kena sa tiko butali tiko ngoa na vuli, wakani rando tiko bala na ngone, so na ngone sa ndau enda so sa na so mitaro tiko ke na ke na koskosa mandanga i vale au tukuna tiko ni ngona so mitaro ke na wakoskosa i vale o wakasama takasara ndo na nungu ni tu tokani waka ngona family friends ndo tiko na luve an rau dorobo ka sa me ngai ambaki walu en ambaki ngo sa kala si tiko ia do rotiko ngā wakawita mani vale na nonro na e dhaka tiko ngā do muni madhao ngā artongele sota wakamatavu vale ia o te aro sandu tinga na vitamani ngo senge tiko wusuta na ningo rosa tiko watamai waka vitamani ngai ndo lasa ni ndarongo da na nonro vitala no e sa vai lasa na ngono ni kila ni rosa vitala no tiko sa ve sa vos tal tiko ani ngone senga ni ve sa vos ni wakanda kila tuna ve sa vos ni vivele bungo na visa vosa ni oko me waka me ngendo walili tamana talitu na vida na madha o sawa tirtoru tala no takatiko mai ni sasama kitiko ro sasama kitiko sando kilanga ko sa bola ka sa singa wakarombu ka sana lisen suka nyona tando tono ko dor sasama ki ngo ngone talitiko ve tamani ngone ni sa ya na ka ndo tukuni tiko tamana vi ko sando bola ka ni suka nyona ya sana tukuni tiko dor sasama ki ya tinga sa tono ko na vida na madha sauti dor sasama ki sa bola ka ngo sal bola ka ngo na dragon bendor bola tenindo ya ngani nonro na sa ko nga anda kila tu ke na marama dala ko ngani vale sa don tunga sa tuno ko sa bola ka mengo na dragon mendur sa sama ki watatolo go ngone tali vitamani ngone ya vai las tiko ninda do sarava na nonro vital nona vitamani go wakanuni vinaka tika ni vike muni ke sara na tumbu na gasini vuli na ndau ni veisusu na kena sama tiko vuta ki tali tiko na vuli na ndo tali na mbaki ni vuli vinaka go sabato go tini ka walu na miniti me vana ka loko me waka wa wakarita ka tiko ni a sivina vai na tini na miniti na onde wasininga na vata karatondo vito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force do me rongo di tiki na vito tiko e soertungan dreva me waksabu tiko ani ve kenda na ito case kenda na ngone ni viti kanda sami waki tiko ana panole bongo Amerika wakam bimbi tiko ve kenda to e California wakam bula tiko ani ve semi kasaivuna ni bula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve marama na ita Elizabeth Sunguturanga wakam ni vinaka tiko ani ve kemdo mai Seattle o ni taka ni sanga sotini livu tiko na uda mai Sanangori wakam bula tali tiko ani ve tokai Benji vinaka na sema tiko mai na kavini kua di buki ni bula vinaka marama tau wakam ni vinaka tiko ani ve kemdo
Sacramento mai serne hana buku ni venga rabi bakai dori tiko mai sanangori mare da lalanga vesi ni bula vinaka tau Lucy Tanoa wakanui ni vinaka tali tungani vi kimuni wakatelanga kena ve Melts bula vinaka sista wakanui ni vinaka tali tungani vi kimdo in the city live with San Francisco Cheli Tambua, dombula vinaka mai Sacramento, mai Santa Rosa, wakatelanga kena ve Salvation Job, wakanui ni vinaka tali tungani vi kimdo na family, mai Santa Rosa, bula vinaka pita, wakanui ni vinaka tali tungayani na buku ni venga rabi wakai dortiko na kavini kua, senga telani ngula da vitikina Elizabeth Bella, ni bula vinaka, Sonatani Pasina, thank you, Brother Pasina, for tuning in. Please share our page. Wakanui ni vinaka tali tungani vi D, Lady D, ngona head girl ni City Cruises, wakanui ni vinaka ni Dona madhau vinaka ni nganji na madhongo, wakanui ni vinaka talitingani ve nandua, mbula vinaka ke Mbumbu Joe, mai Pedaluma, mbula vinaka Eleonora Singa, ke kimdo Kevin Matapubale, mai Santa Rosa, wakatanga kina vinela chileto na wangaliva, dombula vinaka, ro wawo ki tikongo ke Melanie, mai na Venuku, mai na Dillon Beach, totoka tu nanraki mai asana ya, malaka tu na ngande, rombula vinaka, wakanui ni vinaka tiko ni nandona madhau vinaka na madhango, wakatanga kina ve Samuela, ngau lala moli, nimbula vinaka Samuela, nimbula vinaka Lithe Bui, vinaka na sema tiko mai sabu, ene kavini kua, wakatanga kina ve Lemeki senimbale, nimbula vinaka Lemeki, mbula vinaka Steve Murphy, wakanui ni vinaka tiko ane vi kiamani, ngana vanua ni venga ravi tiko kina, ene kavini moni tendendai, wakatanga kina ve Suli Tuapati, mbula vinaka Suli, Iwe mbakana vanua ni sa tiko kina, ni taka ni mbula tiko, sandende saranga senga tuna bimbo, ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi mai sanangori, wakatanga kina ve Nick Leonilangi, vinaka na sema tiko mai Nick, vinaka talanga na Beba karota ki tiko, beba katabuli di tiko verna nonda, en na buku ni venga ravi sen mai daka tu en mai vili niu, en na longa niu i California. Wakambula talitungani vikim do ke sarna sema tiko mai ngori mai nandawa, ni taka ni ntong bula vinaka tiko, seng talani ntong ngule dabi tiko kena mai na rere, ntong bula vinaka na kena tiko butali tiko na buli, en na madhango, ni taka ni satos vinaka tiko, na kena tiko butiko na buli. Go mena nomuni ke tiko ni sabo tunggu tini kawana miniti me vana kaloko. Semua ibu ria roh
so enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka singilu utaka siya baka kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago batana kena pai na bani kei na menrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtu giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu don limono se onga wale saranga lito miku mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemudawe California. Be mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tuna senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nung ni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart Viturua Diwawalu Franklin Boulevard Sacramento, California Namba di telefoni Diwan 21 Toluwa Diwa ono saibarua erto ngarap talangan ni kena lewang sumburia ni nanomu yaya mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba na radio mbulando bata sa may botonggo 5 na miniti me bana ka loko si binabayan na tini na miniti non di wasinangona karton do betoko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force kabakatan nga kina so nangona ritondo may keretiko na Ethnic Media Services me son na itukutuko e baksabu itukani se me wakande otakitiko yani meroni na bibu kitiko be bakarara matakitiko be bakongeti talitunga bakambimbina nontangole mai kanda mai sasangam bulatiko na vanua livongo Amerika. Koia au suritikam ni na nama kitinga mai na sibina bae na tini na miniti. Ya nangona mantangango au kela goindo na kaundo wa se tikani bakalebu ndo talno taka tikani bakalebu na kena sa bakanga takitiko bakalebu na nondo burubura na AI se na artificial intelligence se na mona liba bakanga takitiko bakalebu to so dakitiko nga na daka so sa bakanga takikina na mona liba se na artificial intelligence bakarita kitiko mengoa na ndona itukutuku mai na CNN kuturarawa ni rota ni tolu tini ka tolu na undolu o ira kara daka tiko na tambano yase na baktoka tiko na tech industry tech employees era sa solitiko birnon ra ibola ni baka diengo na bakyongo baka samataka sengi sentange mai adawangango ni uti ni madawa ni matini bula chanueri ka sa lebu sar na bano ni daka era sa baka denguir tiko na non retamata daka na buku ngani kena sa baka nga tiko baka lebu na mona liba sena artificial intelligence baleta ni era lebu ni labo bula kina kampani baka bula labo na kampani na non daka taki baka daka taki na mona liba na artificial intelligence be kampani ngo e oka tiko kina na eBay bakatilanga kina na Google ke na Amazon ka tukuni ni toso tiko na bula esa na toso dake talitunga na kenre wili na tamata daka era sa na wakadengui tiko ena kena sa libu tinga na daka era sa bakanga takitiko kina na mona liba sena artificial intelligence e atalindu na kelandan do kaitu ni benaka na bakararotak na bula bakararotak na daka na mona liba ya
Ngoe dona kaya sandu tukuni tiku mai waka wasoma ni dondonu menda sana waka rutu kina ndanganga ruri tiku kina nda yan rabitali tunga kina ena kena sana ronina liado na ngauna ena sana waka lilita kina dhaka sena tomata dhaka baleta ni sana waka yang taki waka lebu na misini gei waka sama taki tingo ni teka butali tingo dona mbaki wo teka butali tingo na vuli wiki mani mai wera na lubenda mai viti wera talangana matua era lista livuli endona kango mendana vakasama takatiko kara dondonu talbenga mendana vital no takatiko vira na lubenda menda vewese takatiko mera sanga mera garana dhaka sena vuli mera livuli dana vika so sena matangali dhaka na livuli dhaka mbeka mera na kilatiko ni na yado na ngauna na dhaka na senga ni rao ni sa somitaka na misi ni sena mona liva balete livu tu na matangali dhaka itu na senga ni rao ni na vakanga takikina na mona liva na ngandrebi nga kina endona tamata me na garava na dhaka koya mbeka endona kai vinaka me tona vital no tiko kina sengi tika bungo na vuli vera na ngone me viti so era se senga tiko ni rakela na dhava mbeka mera na vulida na science se na arts na tambana dhava saramanda ndondonu mera na vulida se na vinaka mera na vulida e na dhaka ni na vida na ngau na vida na mbaki mayongo e se na rau tinga ni na tiko nga na dhaka e ra vulida tiko ya ni na kia na vuli roni na bibu ke wakalibu ke wakamenda to me tōna wakuilika lewu na dhaka so kaipinaka kina na ronu kana technology na ngonongo na Google na kake de sa sengatal ni tō na dure ni tumba me tō le wangarana vi tukutuku so na tukutuku matailala so sa rasaranga ni tō na tambenga no tō telefoni se na laptop se na no tō computer me tō wakuilika manda tō waka sangara na vi tambane so na dhaka so na karawani na dhaka tungakina na ngandrevi tungakina indua na tamata tambuiani me na garawa tiko se na dhaka tiko kina na senga ni na laki sosomitaka endua na misi ni se na mona liva me baka ningo sa kena wakarita ki sartungango ni rawa ni saratekabu solitiko na nonrai bola ni dengu o ira na undolu tos tiko ko esa na undolu waka undolu tiko na leo ni bandua si ira na tamata dhaka kara dhaka tiko na bikamba ni lele buiso ni sana waka ngata kiani na misini koya kau na numa me wasia tiko mandangayani merani na soli waka sama tiko we waka raramata ki tiko waka bimbini tiko vutiko ngona vuli vike mando mai viti waka nuni venaka tali tiko yani vike manini tumbu kena ndau ni visusu mai se vitongana vai na dua na miniti au ni taka ni makari tiko yani na bioliva ni radio mbulando vata se vinga na vano ni sema tiko mekina se bura da vangao ni sema tiko mekina ene kavi vinaka ni kua ke rete nga ke raunio ni ngai wasia tok nga yani na nonda to vata na radio mbulando vata ke vakao ni sembera ni subscribe kina YouTube channel sembera ni murike to en na nonda to vata ngo na Facebook page ke rauni dona like dona share follow us Gai subscribe talinga kina nito YouTube channel sena Radio Mbulando Vata YouTube. Vinaka wakalevu na vito koni tiko mai, vinaka wakalevu nando wasia tiko yani na nonta to vata ngo, via wakambula tiko yani vila isani mbale, ni mbula vinaka andi atelaite, wakanduni vinaka tiko yani vikimani, wakatala kina ve Sherry Randy. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, bula vinaka wa isaleko roi, vingana vanoni sema tiko mekina, wakatala kina ve Sistavu ki Raf, wakanduni vinaka tiko yani vikimdrono vitina mai Sacramento. Ano itaka nian rom bulan binaka tiko, teko po binaka na madha ongondo tale na madha wo ni ngaravitavi, wakatala kina vi suli tua pati binaka wakalivu na sema tiko mai suli. Bula binaka nik leo ni langi wakanuni binaka tali tengani vi kimunia na kavini kua, sagatala ningula dhavi tikino semi kasaivuna, marama na ita Elizabeth Sunguturanga mai Seattle, wakanuni binaka tali tengani vi kimuni, sagatala ningula dhavi tikino Cheli ke Andy Serra mai Santa Rosa. Rombulu binaka na vitinani. Oyandra de kalatu nunguna numa nundarunga una semi rosiko sambil kibabalangi osangolekina
mode bakada rakida tunambula sengatale nindua saiko nga au nanuma au tuya wasaramai mai bola tangane Seni watalili nangu ndalomani Viria wanangu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa angu mona Maina ngauna Daruveirai matakina Sengasara ni alirawa Votu veia matakamila Ise sambo nongu liliana Vumba uvoleka rosivula Sengatale nindua Saikonga au nanuma au tuya wasaramai maimbola tangane Viria wanangu mdombo nauna vambe kale Nendaruna sota tale Isa sobo nangu lewa Movola matamai veia Banduana que me romo Ikundina na yalewa angu mona Ikundina na yalewa angu mona au tuya wasaramai maimbola tangane Viria wanangu mdombo nauna vambe kale Nendaruna sota tale Isa sobo nangu lewa Liliana leilewa Banduana que me romo Ikundina na yalewa angu mona Iria wanandomo Seni watalili nangu ndalomani Viria wanangu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Iria wanandomo Seni watalili nangu ndalomani Viria wanangu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Iria wanandomo Seni watalili nangu ndalomani Viria wanangu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa andomona Iria wanandomo
Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong to San Francisco na kautik kenta patamay. Sama isi vitongo na vai na tinikan 2 miniti nonde wasiningaw na bakarutaki. Me bakar tundo vito koni tiko kina. Ertu vito koni tiko mahina kena didi wakitiko na nondo watawatongo na bingarabitiko. Kena do mai ingarabitiko yani na nondo watawatongo na radio mbulando wata. Na isongo songongo. The Regional Pacific Islander Task Force. Doa na i tukutuku kero me vital no tiko kina na Mother Sawoti, ka nanuma erto kereta le mai me o tokaru takatali tiko mandeani ni kua ngo me baleta tiko nga na Health Fair, Fijian Health Ministry Fair. Fijian Health Ministry Fair, e na wakaidori tali tiko e na bula mai ngoa na gei wakandita ki tiko ani na tikini singa ke na Vanua, e na wakaidori tiko kina. Ia, e rauni wakandita ka mandangani e na ngonongo ni na wakaidori tiko e na kisenga na Marin County e na Sonoma County. Na via ke to vital no taki tiko me e sangai tiko me na laki wakaidori tali tiko ani i Petaluma na Vanua watanga ka wakaidori kina e na Mbaki Sawoti. Mbaki Sawoti a wakaidori e na Recreational Center, Petaluma Recreational Center, tiko ngai na Washington, tiko e na esani e Washington o ya na bola ka sarto ngai na freeway vekem ni na sakela tiko vekem ni na senga ni kila senga na lenga na game beauty ko ani na kena tikin dua na ngona ketu sa wakandita ka kina na kena ai tuku mataila lai kede ia wakatha sara na veka e sangai tiko ngome na wakaidori na nonda to Fijian Health Fair Ministry kena sangai tinga me da wakaungeti tiko na toke o kenda na ngone ni biti kanda samai tiko e na Vanua Levongo Amerika me da wakaingataka na vika e soe wakarauta kitu e na matanitu se mani lako mai na matangali weibu ke wango e na county se na state se na matanitu se na federal koia e rtondo Ngoma sartiko na sasanga rto na Regional Pacific Islander Task Force me wakandondoi sumbu mai na vika kedo ya kandondonu ka ngandrevi talinga me lako mai vikenda na senga walingani o kenda to na ngole mai viti irtalinga na ngole mai na vimatanitu la laiso e na wasa Pasifika kanda sa lako mai nda sa mai wakaitiko na Vanua Levongo Amerika senda ngole mandanga mai wakangande e tu na kai rorinda mai wakangataka yanga wakalibu vikenda me waka bibiti kong na kena ngarauni se na ngaravi ni nonda mbula na tambana ni tiko mbula se na nonda mai lorai wakapuni wai. Koea e wakarara te kisara tiko ka sangai tiko waka senge wakaidori tingo na kena betal no ataki me ngauna e wakaidori kina na Health Fair Ministry na Fijian Health Fair Ministry. Nanoma tiko ngoe wakatamba kin dua saranga member le te kenda tau na i tau keise kenda tau na ngone ni biti kanda tau samai tiko Kongo i na Vanua Levongo Amerika. I tukuna go California, dina ni na wakaiduri ngai kia ia senga ni kena imbale ya ni ondo wako i kina na ngoni tuke kando tu mai na we state tali so ke wakaindo tiko mai Hawaii, se mai Seattle, Utah, se Washington, i venga na Vanua ni wakaitiko kina. Ke waka ina mani tiko boli i sanango i California and ka ven donumaka na moni madhawa na wakaiduri kina na Health Fair Ministry se na Yiwasotiana Fijian Health Ministry Fair. O so takatiko ya. Health Fair Ministry, na Health Ministry Fair, Fijian Health Ministry Fair. Ke wakao ni na dono maka mai na moni madhao ya, na venaka menda na laki wakayanga taka. Sangai tiko me rito na tiko ya ni na vitambana, rito na wakailesi mai na vitambana ni mbula so. Ia, au nage wakandi takatiko ya ni me wakao wakari takatiko ya ni go, na Mbaki Sawoti rito a tiko na tambana mai na Jewish Clinic, wakatila kina orto na Fox Home Health, orto na Fox Home Health, wakatila kina na Sonoma Healthcare,
Rto tiko talanga kina na tambana kara vengaravi ana kena dikevi na dalinganda kena vi kalali taliso na tambana ni kena dikevi na cancer na hepatitis B ka na oka tali tiko nga ena ambaki ango na kena maindikevi na TB, yes, na TB testing. Na so na kair to na wakaruta ka tu na wakai lisi karavenga ravi na tambano ya. Ko ya ke wakai sembera ni uni lo rai wakabuni waingo endo na ngona vina kamani na ngole ni kina nila ke wakai ngataka na vikai so na vi tambana ra ngole miki na uir na wakai lisi mai na vi tambana ni mbulai so karena mai tiko mera mai venga ravi tiko vekianda to. E senga ni endo na kau via Obvio wase ani ko ndo maro taka bakalibu tali taka bakalibu na non venga ravi ringo ni rangoli tu mai arasuli tu mai na non rangauna mer mai buke kenda to senga ni soma kino kenda to endona ka ya endona ka libu to senga ni soma kino endona ka na ka endo las tali kino via o ni na non rasanga mer lako mai mer mai beba karara mataki be buke tiko be kenda to o tia ando ngai tiko tali so na kani wakawinawina ka mandanga ira sulia tali sera wakarota ka mai o ira mai na vitambana ni mbula so karang do ngole mai na health fair vango era do mai sulia tali wakana gift card e so na basiketela laira ngai do bitu kina so na kani loloma me katunga ni wakawinawina ka na non dalako mai o kianta sen dalako yani dalako bayani na vi porokaramu vango kandala ke wakangataka na matangali bibu ke ra tu wakarau mera buke ke anda kina. Koia, au bia wakaungeti tiko yani, sema tiko ngā mai kina Radio Mbulando Bata, e nanga imbiu tiko yani, na ngai wakantita ki tiko yani na tikini singa kina wanoa, na wakaidhuri tiko kina na nonda to health fair. Oia na member leti ke anda tō sarati o ngāna i tōke. Obia wakamatata kai au, obia wakaungeti kai ni nai mbaki sawati e a totoka na kena matai ni health ministry fair, senge kena matai e wakaidhuri member leti ke anda tō na ngāna i tōke, ia gai leo lila i ngai rangolea ni kena, ia leo rangeli rongoda tiko na ngāna i sawati kena na health ministry fair, oia. Karasangai wakarita tiko mai ni rana sanga sera vina kata me rana tiko talangai ni kina koia au sana kadi wakatio ngai ani me adho sarna singa na ngai wakaidhura kina na wakandita ki tiko ani na tikini singa kena vanua na laki wakaidhura kina senga ni dona ka o nina soma kina lituri nanra e so era lituri era li reda tumbu tiko nanra se senga ka sa katumba tali tiko ngai ani ni nomoni rao nina le lau rei tiko wakabuni wai. Wakatalanga kina na medical o ke lanio ni sa na rongoda tiko ni ambaki ongo sa tiko bu menda sa rawa ni na wakaleo fomu keve and medical ke non da rau ni lelo rai sanga ningan rebekina na insurance lelo rai wakabuni wai ka kito sanga tiko mer tona tiko talangayani na singoyana wakalesi na buku ni wakaleo fomu ke lani sobe kenta to sana via lelo rai tumbeka wakabuni wai to sanga ni kilame to teko bui bei bena bono me tongo lekina tumbeka na nuinga ngawa sina loma tarutaru ni sanga tu na insurance e be bembeka na bonua valni wai dava mbeka ni sa kelati kumbeka sona valni bulai tiko where do we go, where do we start? Ko iau beba kaungeti tiko kina moni na ngoleani kina nonda to Fijian Health Ministry Fair, kana wakaidhuri tiko na bula mai ngo, sema tunga mai kina Radio Mbulando Bata mena ngai waka matata ki ani kina, wakandeta ki tiko ani na tikini singa ke na vanua na wakaidhuri tiko kina, ka tōna tiko ani kina, sangai tiko mer tōna tiko ani kina na tambana ni TB testing, hepatitis B, na cancer, tumbu nindra, na mate ni suka, na vekawao ya. Au ke lana mbaki sa oti er toa wakarita ka tiko biau e vidar leo vidar ngoleani, dona ka au ke lani tonga ndrea batali tunga wakali wangona ke na lore na mata, di keve na mata ke na mbati ko ya ke tō sasanga tali tunga kina, mena ar tōna ngole tali tunga mai, sona wakali silesi ke wakae e rawa mera tiko yani na buku ni dikevi ni na bati ke na mata ka tiko yani na baki saut e so lilo roi sarna dalingandra le dikevi sarna dalingandra
unitaka ni o tia sarava kamuri sartiko na bekai atu kuni na ngona merangai ngole ani kina me lelo rai ka sana rau beaka ni na soli na nondra hearing aid koe ana bekava ya e tu na vano lebu ngo merika tu bakarau me buke kenda kina o kenda tu beaka do lebu na ngona tu me baka wele tu se tu me rongoda tu na weitala noa se ngani tu mani bebakandi taki sartu kina weitala noa beaka e roni kota mai na nui ngawangawa na baka titinga na loma tarutaro koea au ke reke mani se amatiu ngā mai kina radio mbulan do vata ni na do mai wakasawi tiko ni kina na we tukutuku e soka raunio ni nui ndei tiko ni senga ni na mai wakasawi ani ndo na kāke tu senga ni wakandei taka na kia nandina kena lasu koe sarangango koea ke rei tunga ni ngai we wase takatuka ni we tukutuku ni takatoka ani na nonda tō health fair Fijian Health Ministry Fair member leti kenta tō sarangana i tō kei ka rauni na mai bebu ke saratiko wakalebu. Sa sibitonga na vai, ana rua sangabulukan dona miniti, wakawina binaka tiko ke na Regional Pacific Islander Task Force, non rito be tokoni ka rawa ni mai tobe se mati tiko kena, ana vei singa, moniti kena wakarombuka, ana Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata tiko mai. Ongo na programa Worotaki mana Regional Pacific Islander Task Force. En a Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Ana Radio Mbulando vata waka nui ni vinaka tiko yani se venga na vano ni sema tiko me kina ina kavi ni kua ni mbula vinaka no taka ni tekubu vinaka ndo tale na madhawa ndo tale na madhawa ni venga ravi na madhawa waka mbula tiko yani veratu vini prakashi venga na vano ni sema tiko me kina ina kavi ni kua Vinaka wakalevu, wakanuni vinaka talitingani be wanga tambu Napoleoni vinaka wakalevu na sema tiko mai. Ndombolo vinaka na naitini ke na JJ's Food Shack mai Novato wakatelanga kino mai Santa Rosa. Wakanuni vinaka tikani vikimdo ena kavini kua. Sengatalani ngule dhavi tikino inokia wanga bo. Mbula vinaka naita sandende onitaka ni mbula vinaka tiko. Wakatelanga kina ve Joey Manu mbula vinaka sista onitaka ni osambula vinaka talanga. Wakatelanga kina ve Sherry Nguto. Nimbula vinaka maramatau, wakatelanga kina vi marama naita. Bula vinaka nani se loki wakanuni vinaka tukani vikimdo mai Ronald Park. Wakatelanga kina vi api meleki Rusty, vinaka wakalevu na sama tiko mai. Laisa nimbale nimbula vinaka andi ate laite. Wakatelanga kina ve Sherry Randy, onitaka niyo nimbula vinaka tiko. Sengatalani ngule thabituka na Serengo Waisale, Koroi, bula vinaka mbula sista Vukiraf. Venga na vanoa ni venga ravi tiko kina na kavini kua wakanuni vinaka tiko hani na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kianta vata tiko mai.
tahu boleh tadi tuna. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya bukaya kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenta to ito ni ki, kanay baga singelebu siya bukaya kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na taman ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Ito nunggu tadi kuna hepatitis B. Ya sangat tunu bakilau ko ento naka. May adabo ni gila itaura na hepatitis B test na madao sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kambi bikina maniling dikebi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepdfree.org na kena itukutuk matalilay. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula. Kuwa nilenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programa warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Ruwa na bima maniona na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. Etiku kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo sa tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya itiku talaga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani mandray pai kaya na bugatali. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era radio bulan do bata sa botong iru sa kabula ka 5 na miniti me 5 na kaloko 7 na 5 and 10 na miniti dan sa masar talito kani kina nonde wasininga una ni dawi kalawa ke misistitili na itini and baka tangi talito kani ni kuan na niro vital no na moniti na madha sawati kilani bonga bikim ni oni atalata niro vital no na madha sawati kongone ona baka tangi talito kani kina ni 7 na 5 and 10 na miniti kanda baka binibina katiko kina JJ's Food Shack and non-reto bito koni rauni kerondo may vital no tiko ni kina ke misistitili na itini na bukuni ulutanga iso ka kero kilani rauni na beba kaungeti tiko beba kararamata kita litunga beba katabuli litung beka na so nangona ka lebu sar na ulutanga rambai lebu na beka so kerondo may vital no tiko ni kina and nonda dawi kalawa and beka bini moniti ani 7:05 and tini na miniti na madha sawati awa mai wasiati ko ani na itukutuku karto kireti ko mai na bat na mata sena na bali bola arto benga rabitiko and ken gobe kenda na mai na wasa Pasifika kanda mai waka tiko e na bono lebongo Amerika waka bimbi tiko bekenda tu California ka arto benga rabitiko ke na arto daka bata tiko ke na tambana ke na balni bola liu ni kobana i California sena governor's office
koia na AAPI, Asian American Pacific Islander. Arto mai andua na Zoom ka bakaidoria na mada saoti ka ke mami ke rekina na vengarabi na wetambana ni wako i tukutuku e so, se na media outlet ni kona ethnic media outlets, ko ia ke mami ke reme ke mami tiko ke the ana Zoom ia na buku ngana ni kena waka savui tiko mai na tukutuku member letter na ITINs and na tax identification number. Ko ia na i tukutuku saranga mai na wali bola liu ni kovana i California se na Governor's Office i California. Rua na state na we ke manioni na gebe rongo da tali na non reto i baka madala na baka lisi baka madala tiko babalangi na Zoom ninge scroll sombiani na kena link e sambiu tali tungai ani e na non to bata ngo na radio mbulando bata ia baka da saramanda na kena au bia baka madala tak ngai ani na beka so e mai wasebe ke mami na singa e na madala saotika ke reme ke mami nge baka sawe tiko ani be ke mani na non da be ke mani na mataveo kani and na vi tiko ke the Sari California sena ethnic community groups i California. Ngo bakarita ki tiko mai ni Saruna State e rau sa wakalautaka na kena wakaangataki na tax IDs and tax identification number. E Runa State, Colorado, ka wili talanga kina o California. Wakadadao ya na kena sa wakataraimenta wakaangataka na tax ID number, wikenda na senga tiko mbeka na nonda social security number ia. E senga ni kena kiongo ni na susumitaka na social security number na tax ID number e senga. E tukuninga ni rauni ko baka nga taka e na sona banua ka ngandira bimbaka kina na social security number e rauni ko na baka nga taka talanga kina na nomu tax ID number me baka na nomu lindolaba indo na nomu account e na bank se na bank account e rauni ko baka nga taka kina na nomu tax ID number. Watia sa e tukunitiko erto baka rita katalitunga mai na singa ni rawa ni wakaingataka na nomu tax ID melindua kina na nomu driver's license. Ia, ko ia ua wakaritaka talitunga na mada sauti au sembera manda ni utobolea, ia ka wakaindua e rauni laki wakatobolea, mendua na nona tax ID e rau sara na kena rauni ndua biko na tax ID ngo na ngono binaka ngo me ke baka o sa mai mbaki ndua o asa lako mena mbaki sa oti ngono bina kasaranga ngoma o sanga kina mendua na nomu tax ID lewu na vanua erndo baka rotaka na nonda income tax returns e wira na tax preparer e ratu na bibo no ke nga i California ratu kina rau Nicola ke kaba kina ndo na nomu tax ID ke re reto mo baka le fomu mendo na nomu tax ID karton na ngandra bakina na nomu passport itu nga na form au kila na W7 mono bakalewena me rauni na dua kina na nomu tax ID ngai bakatau e na ilabo era laba kana kene sau na isau ni non rebenga rabio ira e senga ni sau mi na kena bakau na nomu formu me le indua mai na nomu tax ID senga ni sau mia na ilabo enda sau mai so labaka nandua na rau 5 so ronan rau 5 na ka erto abakarita katiko e na Zoom ngo e na mada sawati so na banua e banan rau so e 5 rau e bakatau saranga e na nonra kambani nonra misinisi ke na lewu ni labo era labaka wa indua kasanga mendua na nona tax ID senga ndreba mendua na nona tax ID ya au ke lani bunga beira era sandu be to sandu be ki lai takatiko na i tauke era ndau lava katiko ira ndona rau 5 so e ronan rau ndona marama ndau libu sara au sandu libu ke ira kina na marama go ndu benga rabitiko e tax preparer talanga mai San Jose o ko ndona rau 5 tunga ndona ngona balau ndau keni sautunga ndona rau 5 ia sa nangonongo e sa ruanan rau tiko na ilabo endo lava ka tiko na maramango e na ve ngona endo e lako anikina me lindua na nona tax ID koia ia na ngandrebi kina na nomo passport me tiko venaka nomo passport me valid tiko semberni expire na nomo passport rau nindua kina na nomo tax ID dhaba so te rau ni na rawa e na nomo tax ID se rau niko wakaangataka kina na nomo tax ID endua arto bakaritaka vida ngana ka arto bakaritaka tiko mengo establishing a financial history to you and your family to kilake de
i Amerika indona kai na ngandrebi baka lebu se ngandrebi ke baka mona mai sasanga taka indona ka mo vale se na motoka se dava nga obia bolia e na ngandrebi kina na nomu credit na nomu roni tuku na mbeka na bola tuku baka dinau e baka dava tu na nomu sosomi kala ni bunga bekenda to ndre toka na nondo to sanga mendo tiko benaka na nondo to credit ko ya indona kai roni na bukea ke baka senga na nomu social security number roni ko baka ngataka na nomu tax ID me bukei ko na nomu to build up that credit dua tali na nomu sanga mendo na nomu leseni nin driver California driver's license na bibu ke kina ke baka indu tiko na nomu tax ID au tuku na tale, au sembera ni u kila indua me a rawa na nona tax ID, nona driver's license, nona baka ngataka nona tax ID. Yang ko engei lako nga mai na madha sawati na i tuku ngo, roni ukai tuku mataninda bui, senge me baka sa bui tiko ani ngo, rongo di tiko ani na radio mbulando vata na kena rawa ni baka ngataki na nomu tax ID me bukia na nomu driver's license, na nomu sasanga taka bindo na nomu leiseni ni nreiba, koia veke mando na sema tiko mai viti, veke ando tō talangana sanga ira tiko na weka me rangole mai, endua na kawina kai rauni radha kabarau tiko mai viti, rawabarau tiko, non rawaraka tiko me rawa ke na kani, non me rauni ralako mekina, ndua na kawina kango me ralako ralin reiba, rawulin reiba rawa, ke baka sembera tiko ni kilana reiba, ke sa rauni ndua sarangana leiseni ni reiba mai viti, dau makasara, balete ni ron, lako me kesa na rawa na kena mai visau, mendua na nomu leiseni ni driver California na bibu ke talangai na nomu bangar daka dua tale na nomu talaba na nomu bank account e na bibu ke talanga kina karani baka ngata kina na nomu tax ID kena uti o ya ni rauni ko baka ngata ka nomu tax ID ke baka ko be boli endo na vale mo sa boli vale e na nomu mai tiko Amerika kongo na tax ID rani na buke talanga na nomu baka ndurin bisinisi ke baka endua na itubu tiko ya mai baka ndurin bisinisi se sanga tiko mendua na nomu bisinisi e na bonoli bungo Amerika you need a tax ID se na IT number dona taro ke la ni do torongi bakalibo na rawa ni na expire na nomu tax mo na nomu tax ID mo laki bakabo takatale io na rawa lenga ni na expire and you need to renew it ke baka iko sa solitu mai biko indona nomu tax ID gai oti tolu na yambaki ko sang sartunga ni o file tak nomu income tax return mo samo baka ngataka kina na nomu tax ID o ya ayanga nango na rawa ni na ke baka sambaki tolu iksembera baka ndone baka ngataka na nomu tax ID number ya to file your income tax return yang nango na nangandrebi kina mo na lako li baka bo takatali seli get it renewed na nomu tax ID na expire ni sawati tolu na yambaki ya kebaka sando nomu tax ID iko sando baka yang atakatiko na we yambaki na buku ni nomu income tax return senga niyo nangandreba mo na laki renew takatali na nomu tax ID o ya au ni taka ni sama tato ya baka sara kebaka iko baka tax ID na yambaki sawati sa tiko mai nomu tax ID ngono sarangango sarani ko file taka kina na nomu tax income tax return karawa ni na nomu etuku ni na lebu ni labo rani ko na tora le sutale tolu na undolu kena lebu ndondu tolu na undolu 5 rua sanga vulkadio na dola ya ke baka na mani daka taka na nomu tax prepare ngai redo ka o iko tiko na nomu tax return na rani na lista le mebi ko na nomu tax return o ya kena balambale na kena lebu ndondu rani na tiko na tolu na undolu 5 rua sanga vulkadio na dola ya ke baka indona ngone bua indona ngone miko mo claim taka indona ngone ke baka indona ngone tiko be iko na lubemu se makumbumu kai ko kelan koroni baka rita kayani wakandina taka ni ngaraba tiko na ngone ya kasenga tiko nindua na nona social security number na ngone ya sembera ni ambaki 5 laksombu rawa ni kona claim taka na ngone ya ka rawa ni na soliki na biko indono ndolu ndonan rau tini ka vitu na dola dono ndolu ndonan rau tini ka vitu na dola ya ke baka indono ngone tiko ibali se ber tiko ni ambaki 5 senga na nona
social security number. Ia ke baka tiko nona social security number, i koroni file takana nona i claim taki koea ni on karaba tiko ngone o ia. E koe roni o bambo te adho sarambaka na mbaki tini kawalu Ia mantanga na ka erto wakandi taka mai na mbaki ongo, this tax ia ka rauni o nina laki wakaleo fomukina filing your income tax return. Ono i taka ni sana matata o ia, wiki o manina, wina kata mo nina ngai rongoda na kena wakamadhala, wakawawalangi, scroll sombo sa ambito tiko ya nina link ka arto wakamatata ka tiko kina na kena ndau na wekau mai wakamadhala taka tiko ni ongo wakadada sara ka unu taka ni rau na nonda dingo mampala te liwana ka bango endo complicated tu waka mendo fichi a ferfere tali tu ninda sanga menda rongoda menda tora benaka ia koia vikem do na ke menina vina kata mo ninge rongoda na kena wawalangi usret ke menina ninge scroll sombo yani e tiko yani na e na nonda tō bata-batongo, ka mbiu tali tiko ngai ani, e na nonda tō YouTube channel. Radio Mbulando vata YouTube, e tiko talanga kena indo na channel, mo ningai reida kena na tuku e so, indo mbiu mai vertona Ethnic Media Services and Regional Pacific Islander Task Force, e vertona i songo ni AAPI, se na Asian Pacific Islanders Organization, karto dhaka bata, kei na walibola liu ni Kobana i California, se na Governor's Office i California. Au ni taka ni sana matata tiko yani na bibu ke tali tuk ngā, be wakarara mataki tiko so na loma taro, be tiko ngā na tax, sa teko busarti ngango, na ngona ni nonta rau menta lei file taka na nomu tax return, nomu income tax return, au wakarira tingo sa $1 sarti ka ni kua, bambata sa teko busarti ngā ni kua, na kena rawa ni sa teka busarti ngango na nomu federal income tax returns ni kua sa teka bukina nangele ke daba tiko ne ka tinika lima ni singa ni bulo e pereli teka li daba tiko ne ka tinika lima ni singa ni bulo e pereli the IRS typically issues them within 21 days of accepting your return ke wakainandua mai na nomu silini and Daka tak ngai ana o te rosanga bulu kanduna singa mai nangau na rito dingo makina se adha ni kina IRS na nomu income tax return nomu file taka na nomu income tax ko ia ni taka ni sana matata tiko ia wakarida tali tingo de sombeka ni tukutuku e ndondonu me na wakamatata taka tiko ia ni and to wakarita tinga mengo fill out your return accurately and completely electronically file it and select direct deposit. Ya ke wakau ni na dhakabanga. Maletani sobe kenda tau, to sambu toka bina kasartonganon to bakasama, roni to dhakatanganon to income tax return. If you're doing it online, to wakarita katinga mengo, select direct deposit. Ni ona reda na bono na taronga mai. How do you want to receive your payment? Mo na dingi taka na direct deposit. Ia talanga, ia ni berambeka ni o wakale dhakaba na nomu mo wakale wena na fomu ni nomu income tax return dena vinaka mo na wili ka wakamatela lai na vika ken wakamadhala matela lai vikenda na senga tiko ni se matata vikenda ia iau sando rauranga vea mo wangaranga mo laknga vi Sicilia na nongo income tax preparer mai San Jose vebu ke wakalibu na maramongo ke wakae tiko e so ni sema tiko mai neka vini kua vi lidhaka na nomu ni tax ni sa ngolembeka sa lidhaka ba tiko na nomu ni tax indo talik and you paying so much ni vi tartar mai oro ni na so lebi kimo ni na number ni Sicilia na nona address talangai tiko mai San Jose sa nganin doki na nanongu silini ke baka mo ni na nanuma tiko dio mai market te ki ko tiko ya ni baleta ni nandu ki na nangu silini senga saranga senga bau ia au kilangani o kwendo bebuke na bakadaba tu na verberea ni nomu income tax na beka o sa sangataka ni be tartar mai rauni nge sulia ni bekem ni na namba ni Sicilia kando be buke saranga bakalebu kilani lebu talanga bekenda nangoni to ke sali buke kenda bakalebu Sicilia mai na mai San Jose. Sas botongo idiona miniti me 5 na kaloko and na kabi na kanimoni tendenda ne karusanga vulkadioni singa ni vula January rere sa sivi mbeka na bosa na kabi ni kua baka nuni vina katigoani ya o kilani o sanga tinga me
Meanga tiko na kai me vital no taki tiko ani se mai wase tiko ani na nondo to wata ngona radio bulan do wata San Francisco. Wenga no ni se tiko me kina na kavini kua ni takani ni bulan vinaka tiko to sa vinaka tiko na venga ravi se mani tambana davanga ni venga ravi tiko kina. We wakambula tiko ani na ser kataravongo ve emosi na sivi ni bulan vinaka wakanui ni vinaka tiko ani ve kemundo mai ndena rau mai nandi and na nomundo maru taka tiko ngori na nraki to toka tu na nraki mai asano ya waka bimbi talitinga na vina no miongove serra da kau tava bula vinaka sista waka nuni vinaka tiko ana vikimdo mai Santa Rosa no itaka nion rom bula vinaka tiko waka tanga kena vila vetim bali suva ke kimdo ke sara na sema tiko mai New Zealand mai Australia na vi sai Australia ke na buku ni venga ravi tiko ana nek waka tanga kena ve ratu vini Prakash ni bula vinaka waka nuni vinaka tiko ana vikimni ratu vini ia kalani sambeker na sena rarau takatingana gitu ka baka iduri anambongi ni vakarawai ya sawatungon ngaya sonongon ndana lusi sonongon ndana wini vakambula talitingani ve wanga tambu Napoleoni ni bula vinaka api meleki rasti ke suli tua pati bula vinaka suli vakanuni vinaka tikani vakatala kina ve laisani seni matiavi venga novano sema tiko mai kina marama sista and akabi vinaka ni moni tiendendai onu itaka ni onro bula vinaka tiko.
Radio Mbulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Send me Rossi, you
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tatu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburian ni nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mati di katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu be kema dawe California. Vima mani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kema dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka bosing lewu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na digina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, na diyo maluma, Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibutakan na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ena radio mbulando vata sa sevitangona 5 na diwa na miniti o kenda wakike menina senga sema boti kumai na dua tala non de wasininga no vata ena kabi bina kanemoni tende ndai ka rosanga buluka dioni singa ni volo January. E bakana keni bakarau do rongo ditiko ena be kabi ni moniti na non de wasininga ona ni dawi kala me bakaindo me ngarabi tuka ni kena kirondo me betal no tuka ni kena ke Mrs. Titilia na itini ena be ulu tanga so e kabututuna non dambula ka rauni na be ka bakali sonangona da senga sotini ndo baka samataga tu e sonaka e ke baka rongo deni mai betal no takiani na rawani na baka bure baka samatali tikum beknga be baka ngeti be baka rarama takitali tunga yo yana usutu tiko ni nonda I wasininga ona ni dawi kalawa na be kavi ni moniti be baka be toko ni tiko kina na JJ's Food Shack e kavi ni kua na mai toka rua takitalinga kina na ni rua bitala noa na madha o sawati ndua toka ana no na oso Mrs. Naitini na kabini kua ka kero sana dasana ronga talimada na niro abital no tiko na madha sawati be kemuni na dalata. Sibitongo na 5 na tini na miniti dawi kalawa ke JJ's Food Shack. Dawi kalawa ke Mrs. Titilia Naitini and a bito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco. Dawi kalawa ke Mrs. Titilia Naitini and a bito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco. Ano radio mbulando vata San Francisco sa sivitongona 5 na tinika rua na miniti nda vaka vinaka tiko ke na JJ's Food Shack vakatala kina vi Mrs. Titilia Naitini nona do vanga lala tiko e tu mai menta mai veto mani tiko kina mai vetal no takitiko na vika so kana vuke tiko na nonda dawi kalawa waka bimbi tiko ni sengai tiko vuvu talengo endo na mbaki liwasar na ulutanga ke rondo mai vetal no tiko ni kina na vaka nuni tiko ngani na vivaka ungeti tiko, beba karara mataki tiko, menda tosa tiko ngā ki liu. Se wakadava, Mrs. Naitini?
Iya, una. Ni boleh benakan una. Nimbula, unitaka ni andua na moni madhao vinaka, ni wakadhingu vinaka na moni madhao sengi otingango. Iya, dona matau vinaka. Leu talangan ongong anta baitem tiket tukina. Iya, sengi leu nanga lalai. Da nanu menta tok ngai vale senga. Tiko talana itu betul vai ni vi songkostong kan lewe na tu Saya sona beka na itu betul ni matamu vale. Tano stoki na weekend se. Sono ngone sambundu ndre saranga usando kami usako tumtanga ni reda nungu talivoni. Sa pupulo tumtanga sa ruti o sartungaya luxury erndo kaso. Doon beka na ngona sana roni vaya to sa kumtanga ni reda nungu to talivoni se to rongoda nungu to talivoni me to dengu bantai. Ya, gete kubungo na mbaki unuitaka ni te kububinaka na mundo mbaki na matabu vale na naitini. Sawa kadava te kumanda tu sa mea davango na katolo ni madhao ni vulango. Matai tiko ni vula. Iya una te bunga nemba ki te butala na tu baka Mandara baka antaro vital no tiken na mada sa oti o rongo tal tinga na numro vital no ta ke na ni divine na kampanye na divine ke kala tiko na kame da tu kinai yo nangono binak ngame dan tu ka kina na te buni ambaki Iya, ena tu kabi na nete kunya mbaki una, kaya kani marome da manda mbaki sena financially kenda na rani sanda me saranga ikya at the end of the year, menda tole menda kumuna watai, na itu kedi ni kain da talala tu mekinda era seseng, nete kuna lo menya mbaki wango ken sakilai, menda sara kauna de evaluation nete kunya mbaki Dina todo quando wakaritaka o Mr. Peter Lee o kelani so talanga vi community sana kile Peter Lee do toranga do wakambisi ni sile utaka me biti do tu no kwa na stock taking wakala the stock taking na ngone daba kinambaki te ko nambaki era ni to kelana vanu me to te ko kina daba so tiro ni to na wakabena ka te kenda to kina ia to sakila tali tu ngabi kenda to na to ke to sa mai wakai tiko ngo e Amerika ni sa lebu tali tu ngana na to mata bu valer sangoli tiko mai rangoli tiko mai na green card lebu er sangoli tu ngamai na nonra na ena ngole ka to kila waka lebu e ana ngoli tu ngamai waka sarvanu ia sangai mai to sangai ado mai sangai mai bisa ni to batu bai duru Nia wakarita ki te kumea, e ando talangana tikina roni dorobe tal no kina ni ku, ai? Iya, una. Iyo, tersa medede tu ke una tersa na rei da toka, sona ndenden da sta na ngonis kenda mete kina. Enda na suili baka sala tiku vira sangela ko tiku mengo, ena vi kamera na baba ro te kirkina. Patala kina vi so er tiku mai vi tinda kela so sandong gir to mai e vada wana daka me kiri ya santana ya sara santana suili ni kina na baka sala vira na vi kamera mai mera baba ro kina ngira la mai ko au na ko ikutune tikla libro la tunga mai ra ikutulong gore libro la tunga mer la tunga mena ra wangan de la me pangan de salang me ke sanga me bisawe iya nangono ko klien don me sabi sa umbet kan sa kila mir kana puno tak vakai ne dindo sala tik me ngante sa tik no mutu wa na mai ti ko me tak vaka iya mo sana boro te ki tik mai matai na tak vaka there's no guarantee o kel ngami ko matak sa tak vakai babonga ke baka satu tu wana ratang me dan nela mai Dina. Sata ka ratang manum planning satu kun ratang me bisa na nom connection sike boy on bela kan muli tak vaka plan singa ka on ermi pinai iya yang on ko ka tikne kina the importance of planning ang tu baka ya la mai mo mai ngande mo tanga sa nom mo me tak tanga tul no bula mosa tiko me na nom itu Dina. Dina todo quando na nungu tokani ki roa vital no sartinga na bogi sa wala tiko mo koisa tu no koisa o sa nungu sa sanga tiko me ulakwani ya go kero sa vida na mbaki o sando tu kono tiko wai ko lako mai sa sanga mo lako mai bala teninda kilatu na itu baki nimbula me viti sa takibeanga tu na isa uni daka
Ko ia o santu wakaungi te koe lak matanga mai me vitanga na bula ge liustale. Ia, go sange tu kono mo ko ia o sange wakandi takango ni santu ndonu ngami una lako manteani. Ia, o tia sange ndona ka nungu marau baleta nungu toka ningo baka kiro sabi bole kati tu elila i sa kiro sang so tini bi bole kati kina tadingu. O nungu toka ningo baka mi kiro sabi tadini tu na niru bi bole kati koe au sa dona kana nungu maru taka ni sa tukuna mai ni na sa sasanga si sa gai pakaraungo koe me sana kei lakon dina mai. Kanga o sangi tukuna bua. Mai na vi ka ke deo tukuna ki. Waru taka mai ngo. O sangi tukuna bua. Kere. Mo sanga mi kuturara mai nomu driver na nomu leiseni ni driver ni mbera ni ongwale mai. Na vida na bulango ondoru wawarau tiko kinango, that's enough time me kuro ni lako. But then you kila sa arau ni na kila toka na driver, ia me wakawasaranga me rao na nona leiseni ni mbera ni lako mai ando na ka wakan dina taka ni bebu ke waka lebu, wakan bimbi ke waka itunga ni tubu menda lako mai da mi daka nga da liustale. E na bebu ke waka lebu ke waka o ni san driver rao toka mai Andua nga na ka mai na vida toka na ka kiro na vital no kina nikua, but that's really important. Ka rawa ni dhakawa ni o ni se tiko rau mai viti, Iya. Iya una kwengo rindona endon back na requirement weekend sana tiko ngoe esteng ni tiko na America ya endona kamena tiko rawi ndona kila merani vukeiko ena no mai vaka bale tele una vaka weekend ni na orang tiko mai o dhakawa baka ya wa Ia una nung experience nung ulak mai sa tuntik mulak mai. Erna taka bet kia ora kila ayo sindon rib na ibiti. Matenga ni katu kuni pa usanga mai no Malaysian. Bate sim do tiki kia na main rib tiki ko abu kiki. Kana kasatu kunya ni pia bira nung colleagues ro tiki sar lumai. Kau sangke taka ba na ngono san lumaki nung mai tiko yo bina ka uno sindo lak mai le style nung do lak mai ya auto mai scout I do my scouting Ostando pare da rautu na tike au selo tunga me bata kata au sin me da kata kike. Ya na ngono sang gelak me kine da kata sa tukun bio ya. Da ka barang me no Malaysian. So I had to do my license la ko mai e we wo ke kai seng. We kem ni no metik mo ni me da kata kike. Ona ena bang restaurant no mo livin mo te nikin. Bat mo ko ni belo ke kiting bat California na buno e bia wa ki so e bon mo levo. Au do bak sam tak tiko ni sember ni rei bona no do wondo pasi Yula na public transport. Ento matangana bidan kona na di pangana. Tinda minute rento na wa Mo di tok mai bekito ke novato mo di sa ring winsta. Maten ko job ya una. Ida ke aya beso bakro na pasi Iya sa kya sarang au sa babuli dia. Les talibi tele ka manong leseni. Mo ren les mai main driver. So that's one muna. Na nomo driver mo klaro tak menan driver. Iya, tapi talento na kain daran nung daran iba kasal kinabirna nonta. Pero pagkakaroon ting meron na may zakazaka. May zakazaka. Endo na ka bimbital nga ko na bank account Iya. Na bank account. Baleta ni kila otia mo na ni sana ni ko na somi. O somi mai na cash kama take ka somi nga mai na labuganga. Itu tuyando na gonongo itu tuyando na pono ni zakazaka. Meron na solia tu me ko na ilabang kang kapaw so esa rara nga bira na cheke na soliani na cheke na somiani na cheke se ona somiani ni sana na bank transfer na vakotanga ni razel nga wakanga na empay sabi kim do na tiko mi viti esa na vati ko ya na kena ena raw ni na vakotaba ya na ilabo baleta ke baka so na numalak nga mai yo kunin dolaban do na no bank account kay manday kunin dolaban do na no bank account ya otia sali daka so rabati kong go sana soli mai na cheke yo o ko sana ngi bola na cheke buata lindua sana ngi soli ko na daka soli ko na ya dai ko ka sa rovi bakandonu itaka me soli be mbosa ni daka me na bolia mai bola mai mbosa ni daka na cheke ki bua ka sa bakandonu ya yani yo otia ni ko na lako na likuta na cheke matai ke baka na likesh taka ko enandoni lawi ko na so matalikinai Dani lawe kuno so matalkina ka vida u rongoda ni mai vakadada vewe kani saranga ya balata ni koe ka kauta sabolai mai buana cheke me livi so taka na cheke ngai mai solia nei lavo so na ngona era toro irando nei lavo kela
me so min beka ni nonra ni kena volei me vira na cheque, si so na nonra lako na li cash taka na cheque, e tiko talengana I lawe na so mi kia. Ia o tia, gai lako na ngone lako kina ngone sulia ni kina vi ko nei lavo na ke mi sau, e sana senga ni tau dhoko me waka iko a tuvo tume kina se na ke mi sau iko kila but that's just the way it is, Ia, na roni na mai waka vulenga. Ia una vina ka ngori ni torbi talna takna tikina ngori. Domnar ka mono ose, kila vi kenta tono ngoni viti, ko tosan dewa ra mai tai, to sala mai ke, estano mo tubu tiko vi iko ndona di to kan dono kan, ni kuna la mai ngon mai bangar taka. Ia kila kona mentality ni spoon fed, me ka kere me daka veiko, kere wiki mina warlok te me. E sindoi ki ana mai, ena wakalelinga ona sana kaseti, maybe I'll say it like that. Bale tana dava. Bale to kenta ke veiki una kenta saliu mai. Kenta mai daka te kenta. It's not an easy life, Markelati. We struggle to get to where we are, Veo manda una ko tukune lako mai se sanga na motoka, rono kumbasi, bolo kita daka. Osana living tunga yani, batinu sanga na motoka, osana gaile sumai vale na mo ni mazawa. Vai ai, e songo na da vekere raide ni vira, na kai vata utu vira no mutoso. E sino na lelewa, gai sota leuna, sana no musarbanga vira. Viki storan do sulia mera clara kere rai, rasulia. Seng nangani so mo non rabeni sini. Dinda todo. Clara kaya me da buli tiko na ngoni viti. Saba kaya mata tunga weekend na bulan ni bakararabi. Iyo, bakararabi tu yan. Senga ni salak me Amerika. Asara na matay ni mindset me tiko weekend na ngoni viti lang may. Lak may ke, iko may daka teki ko May daka teki ko sa tu kena na opportunities. Ia sanga no mitai vo iko na me daka mo na takau no mitai. Kia wondang bastiko ada punya sanreba, ada punya volendo no mataka. Ya na kami da voli tiko. Kia baka mtanga o kerra tiko vindua, alu vinaka. So mamtanga na bensinye. Baleta ni na motaka ai werente o sa tuno tiko California na bono liwe. Iyo, ni na dame na motaka. Iko na sinso, na somo tiko toki na motaka na kena repair, na registration renewal na biyang baki, na smog, kakebe na tae volye. Gento na dona ka wakasamtaka no muni kota ka minguru soman na sonim benisini, so tiko nga weekend na wakana nanu o iyo go na vida $500 se vasanga bula sonim benisini go resenga ni do wakasamtaka wakani wakarita ka minguru senga walenga ni so minam benisini na motoka na wea entia ke na nona ngauna na ngauna o koe enreiva tiko koe wangalala tiki koe mai me kutiki muni. Ya, mendando wakasama takatali tiu nga Kua nga utu kone mena so weekend waka mendando take advantage, the take advantage wakami ko wakamamanda takatumbe aka nga iyo Kongo tamata lotu ortongo mata bubali lotu that it's okay me kono me mo me bula wakararabi boli bao ya ko nga kenda tamata ke tiu nga da sasanga teki kenda mai, ninda lako mai, kenda sasanga teki kenda mai. Senga ni rambeka ni ukaya, senga ni binaka, it's just not fair. Menda sasanga teki kenda keda mike, uge me vararabi takatiku na nondambula boa indua tali. Koe sasanga teki koe tiku mandanga koe baka teki koe sa tiku talanga na nona i tuba. Ia tube so weekend da na vivu ke tu, e na yalo ni nonda kaua indina, da ndobia vivu ke indina. Ko nga ya ke ro na viva kunge titi kumbenga ni nyo kento mandanga wakati kento to me tono wakasama tiko Iya. Iya ndo ya una no transport na no munrai bandor bitalo tikin na bi kamera baro tikin na ngerlak mai batikin on expectations so no sa tan ga ndorong ga bango orto assassin tal tikiawe iya tarong ba binaka what's the reason what is the reason ko ya we kem ni na baro lak tik mai mudi kilabi na kay binabuno ni na may toka kina binabuno ni na may toka kina ni sa sangat tikim ni sar muni takafak o ya una nangono sa decide takin mo may takafakike ni santo lang mata may liyo kami nung scouting nangulak may bakatakakan ko takafak maybe
Nangono salak may kinumay da kataka uno may panggarat kataka. O kailan nga may ele usalak wa mo kinagir. Sangir wa bo kaya berni ko kami San Francisco. Sangir wa bo kibir no ko bikile sa tuko may o sa tunggoy ele o salak may oy bertarungannya ta boleh style o kasyang. O salak may kung may panggarat kataka. Any jobs? Salak sarangnya nakira kataka. Koy andalak ngamay ini sa tabaru tekan mina kataka andalak ngamay. Dakat sana pakarot tu Pagkaroon na takataka, sandang kay redo din ako tibikay. Yan nakakita yan na redo toka. Wag kinakaroon na obey na ID na ID o kala sabi so mbek na kanang unang ko sa nararasan mbek bikin to nitunggoy San Francisco. California. Nandun no ID bikin ni San River ko mai. O kala pa kaya lalatimbang nang narani pa ta chicken no lesin ni bitie. Kaya nang bimbing na kin mastanga no ID o klasa ba kararo tektan nga nangonongo na no mastanga no nando no driver's license ke di California so you can get that no ID no driver's license kaya kasi ang tangan sa no driver's license you can get an ID may DMV na una ko karon na pa tunto kay kinang ko na ID blata na bibu kino no lista nga min no bank account keno bi kataloso Iya, dorang ID nararokina. Nanom bank account. Kau ikut tuntung goril na klames kona check so ikona via bola dua. Kala kaya nanon dorbitan lo tungon dorita. Moda kamu nga like do it for a while until ko saran ita kabaran nanom. Belata moran ni nga kay. Otherwise you become a burden to that other person. Anak kami dakilati bisin ronyo na bakara rabitik nga Bakatan laki na una beso ko sar dola kame. Totol nga no la kame sa ti bako ila mo saray bitie. Di na sa. Ya, so bako ila mo balata ni randi na utang men roda bondo. That's one. So okay, good. Keep sending money so miraya ni nang dinaw. Sago ta ka teki ko no no muti ko ike. O sandolo la mo beso bako ke na ila wibiti saga mesya to na kay tubira. Ya talando na ka menda kilatiko. Yo tiko ike o sabe mitiko so mina no mo transport ono so mitiko no kono tiko kina ona kano na bai sulu ngai bebe so tunin raki ona pernah kata na sulu bat suli kata-kata na ngono pango na ngono dilio kakita na mtana parot na nanong tiko na kono libong Amerika se bai weekend to na California na ilama metori kono mitike sangai tiko no milavo mono randi bako tiko ye Dina. Pati so da inda gibi tal novango sa ko sarangaya. Wiso minga sa ko ke saranga ni labu ibiti sarangay mai tu merangay wara katalitu na next paycheck Koya baka so nanguna usang nindo understand takarawai. It comes to planning it all goes down to planning merakilati ko may so weekend though I think they give a wrong picture to birna matapu wala may vidye. Saran mo masanarin tabako ilaw tu kan. Sa ti ko binakiki ko eda katiko Siang ko eda katiko rin oran ni tabu timbangan na couch na palitikina. Non ti ko nampat-nampatan ala pamata kami pondong bas kaya kasi ng rebutiko. Ya ko ya ni bambi bilin sanga may taw yawo. Yun sa gamito yan. Kaya mentana merna wasebi na katakoira. Okay na sa may tiwiki. Na ilawo me na rotiwiki. Wat kene ilawo me kawibiti. Ya mo iko talaga ndo tiwiki. Ndo talaga kao na napakandreta ka tiba. Non tabaka ulit kenda mentama like savings Tiko no expenditure no ilawo me na mo na buli kinabising. Me tiw talaga tik no savings. Den to no ngona. And sen to no ngona balawo na sen bagay do no mutakataka. And sa rintori ko na ilawo o sa marroiti ko Yeah, will tips on the university when it comes to why you need a bank account. What the kena no mo vinda no ilawo mo plan taka what goes to Fiji, what is here for expenses, what the kena no savings Di na to da ko Vida na kakiro sa may VOC taktiko ningo matai Goen dua sarangana kai raun yun ni da kabaro mai ke bakau ni sember ni lako mai o yana nom ni lako ni le vulin reba da karau na le seni ke bakau mandanga
Kia wakamandangai se ngani rawa na laiseni me wakani sa lewu tali tok nga ninge sa sanga tiko mo nila kuma i bulin reba tu mandangai but te lewu era sa waka moto kama i biti lewu na weka ke rauni sa nga mandanga mo ki lara to kanan reba yado nga me kena ngona to tolon duan no mani sa yado ramai daka ta kia mani sara na DMV kia wakai endua ni sa yado mai ni sa via lako na DMV ni sa ngani kila indua mena ko tiki mani na DMV se ni sa rongoda na radio bulan do bata na ni roi wasi ningo nongo ni yado mai ninge sa ngani ninge tarongi rito i vali endo na kai roa vital no taka tiko Mrs. Neitini ke una na DMV me roni do mande kutiau me uli da kabaranungu ID sena texa sena driver's license kia wakai rito kami vali ni rito sa ngani kila ni vetartar mai Vetartar mai na radio bulan do bata, una buninda kua se titilia na itini tiko talenga na messenger. Kiro rau ni bebuke, tu rau ni tuna na yalu ni bebuke ndina, io vanga ya bebuke me menta thaka taki kanda na kena ngona totolo ndundu ai. Kuninda laka mai, sa mai teko rau na thaka, sa anda mai wele saranga bale to kila ni lewe batiko ar sa ngole talenga mai, sa mai teko rau sarna thaka. Aratura sartunga na ibol ni wele sa rau na live in ako sartunga siang ni I don't need to drive sa sartunga na bakasama o siang ni driver na nunggu bank account bale tortung gortu sa bakarau takatu dona ka o keremo ni na numatiko na daka ngo na caregiving siang ni ko kila na singa rani na tamusukina na bura ni laboya ni na rani na vangutunga rani na wotinga Roni mbongi ngani ko mataka sa o tital na thaka ya Iyo, no guarantee. Koe ana winaka me tōna waka rota ki kenda tautu kena nina rau nina vai ana thaka So driver's license na ID, me rau nina waka rota ka talinga na nomo ni ndolawa na nomo ni bank account. Ia, ndo talinga na ka ni ke wakao ni sami tiko na wano ni tiko kina. Awa se tiko ningo tiko talinga na nongo waka sama Mrs. Neitini ni ndau lako talinga na vi tala noa me waka mera senga ni ndau vi waka ungeti me na tuku ni senga kuni dhakavangori mbaleta kila na lindrenre na muli ustale mai se na rau ni na tombo niko mai dhaka o tia nangai ke wakai ko waka bank account kai manda. Iyo, endi nangori, yang ona na wuna, mbimbi kina na nomu ni tuba, moni kilati. Iyo. Yes. So if you're here, moni mai dhaka, these are, nakangwe wiko na ngandreva mo dhakava. But kesi ang aiku sana mai, ona mai wakao nga talitiko endua, Yeah, koya, you become a burden, to your friend, ko tik mai. O tia quando tu kena, o tinga usana kaseti. Kia wakao ni gele kaseti, o sana rani ne tuku ni sa rongo roa tuku na sarangama ini na mayado na kango, Ni na mayado di na kango, Ona kau na, ona via takorota tal na kau tuku na. Di ko gai bibo no mai ko sa kila ni ko mai dhaka. Di ko okay, ola ko mai pangande. O tia usana mai dhaka. Yo ndi ko sana mai dhaka mo kilatiko. Na nomu ID mena dhaka, se na nomu bank account mena dhaka. Ko kena mena dhaka mbale tu mena vakararota ka. Na nomu vito sa kike vakararota ka na nomu dhaka. Pe vakai ko tukunetiko mengai mera somi mai. E na sinra ni stoli tumi ko na cash, mbate sarui saulewo, sarui lewo na ilawo. Na pinakawanda kin me sa tikno bank account me na musu kin na lakngai kin boling abi ko na check yo ko eba kai ko tukuna ya on ni sto era ga indolire non rasente sa mustu yo kila weekend na kai bi tendra ka usto kango sa butu ko tiawe Ina to doko. yo ni moni bormarong te mani ke ni borong tik mai ke na we service ke de tu American go you have to pay o da kamo no mu tax ID so le da kamo no mu talgo ona so mai don tamata me da kaviko it's not free do tuku na dona turanga ni Vietnam Dona there's no free lunch no free lunch yeah ke vakai musu ko tiko ko volati ko na check me ga da kaptu ko no mu bi mai tu no mu sente ke vakai musu ko bi non don vingo tiko Bulatin na sa kanya may ng bank account. He's actually doing a service for you and you pay for that service.
Ako nga, kinakaroon do talaga na vale na housing non may bakabaletaki. Le weekend tasarlak may sana tungay bali takataka sana tungay bali takataka. Yo binaka ke bakao tiko no bali takataka. Arto sile tu bi kundar mulai kyan ngono melaka ni ken murliba. Osangalala no tunga e binaka. Yo elevo weekend dakla after while iko na kila na takataka ko na live ni estanga ni binaka no mumbula bakayango ya health wise motaka bakalelai uti amasarota balate sinran don tamat metiko bakataka 24 hours 7 days a week you need a break uti ma sana rani affect na no mumbula it's been proven sa kapchina kana bandi dikango watalaki na kotal don tampane abike na tiko daga caregiving na takataka bir na Alzheimer's and dementia kotal nga menanggaron nito bikin na nito kim batinin do na katumenda living to tala menanggaron but sa katumenda kana research you know it will affect you you need time out na do tiko na tangon ngalala me kepakai sara ni lebi dan do batano ni apartment tiko batakina ibu bukan kana susu you need a space malak may mamay vengo saram tanga mode and you call it your home au bakarida pakasarap tang may soy keun au sinkilam baka indon tani baka non taw ni rai we au na nung nyula ka may ke nung gure bango justa may tik ndor ko no lebu justa may tik ndor ko no lebu ken ko sawe binaka au na binaka to mo so may tik ndor ko no tik kina we it can be my rest place your own space. I have my space sa sinra nyo nang bitabatunga no nungu bali zakazaka batikina nungu bali mutikina kenda sa kila kede au sinkela bi ko na bi o matanga lib nungu do living to nangono mulak me kini bali mo mo de lutsara ba ka kinda dalame ai am I at work or at home sa vai no ta to ni mode bata no ta mo na sa ta tu o ta ka chuko living on so ko kangona kin you need space out of your workplace but mo may vengo na kakina mo de na kina Dina to doko ni tiko ibono ni takataka Italia mandanga ke bakai ko dengo e soera to kon senga go companion sartunga o sindo na kauda kabatu nimbongi sa mode saranga bakandua o nange yan sartunga na mataka e desom bekero ni rabaya yo mandanga usaba kantina taka Tiko ibono ni takataka na nomu gabo boka is always on work mode on a senga ni rau ni mode luto saranga Baleta na nomu baka sama ni tinga kin ina donango na kadibi ko mo buini ngoni donango na ya dona lenga tiko ya ena tiko talanga nomu baka sama ni ko ndina iko mode tiko yertu somi ko tiko mo mode tiko ya na nomu mode tiko ya o somi tiko so of course work mode na baka sama ko ya binaka kina me o wanga lala tiki ko saranga mai bono ni daka me rani ko lako tani saranga mode binaka bakadengu binaka ko ya na bono kiro tuku ne tiko ni kinango na binaka ke bakando leo vida ndo soma ndona vale rau tu taroa boki me rani ndue bibu kena bangrai ndona vale ndo me leo vida tiko Itu tali bio ni ride sona vanua sona apartment sona vale sar tigo kina ya sar levi da toka sangi ko sar ngata ma sa laku tungana daka ngona ngai off ya ni kina sar laku sar liva dengu ba sanga sanga vinak sar na kakana o tia sar nge laku yo saliti ko butal na daka vinaka daka do so min do bakala like de nom do soni vale Mai na no mundo lako mundo li moniti ngai bono ni daka beleta walinga ni mamangi takatiko ni laboy and that's okay no muninding ya yo kanga kiro tuku ni tigo ngo over time and laki vakabu lenga beleta ni sabakan dinantina takitali tu mandangango weekend to California salio vida rabi na mati ngai bono ni daka and no buna sarangaya Seng tal ni ronin da kain do tal na kana buna saranga ya baleta ke baka kamanda ni ngole mai ni sa baka dingo mai sa tur mai no ni singa ni baka dingo ni sa ngole mai vale orto satiko i vale orto leve vida na no ni na mai vital nota ke tigo na ka e na viva con geti mo ni roni la ko le re baka buni wai
Oh iyo mo siti kongo. Iyo lako li lurai li kongo na bantali bo ningirita e na vai anondo vital no era ni na rau kina anondo to lako me to li lurai wakabuni wai. Mai na nomu tiko ngai bono ni daka maroro e tiko nei lavo. Na tumbeka na sona vakasama Mrs. Neitini ni senga o sato nga bango bono ni daka mbata na libu ngani nongu lako na lilebu na talanoa, na lilebu na kango, I should just stay on my own. Bate minakavakina nongumbulai. Iyo, e waka dina takia, nio irana mai mati tikongo iba noni daka. That's one of the main causes, eh? Yes. They isolate themselves, eh? No man is an island. Meron tundundua. You need to talk to people. You need an outlet. Tamintan benta kanapata. Kung ano kanta takam tumiban, metti ko nomo kami nomo mata bubale. And then tambe paten takana tabi talano. And then abidun rubi na sona kain tatakawi singin dundun. Singin binaka. You have friends that can correct you, eh? So you need that, eh? We need that family, eh? Sandina ni tiko mbeka na matu bubale mo ibitike. You need that family of friends mo ni na mentana biwa si tiko, eh? Baleta kepakain ni na numatiko daka na caregiving sen. Sinta daka eh? Iko mana baru teki kutu mentally, physically, eh? What ke socially, eh? But it's not very not the clients go and boba toka ano rito, eh? So na so entanang karaba, eh? Yeah, mentana bakarotiken tikin, eh? Dina tōdoko. Wena ka wakalebo ni se amati kumai ke na dhawi ka lawa ke Mrs. Titilia Neitini. We toko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Vida na ulutanga. Kero sa me vital no tiki na ngoni kua. Me mbaleta tinga na nondo ngole mai. We kiomini na sa waka tikumbeka na itubutuba mo ni lako mai Amerika. Koya driver mai. Ngole nga mai sa sangata kisar na ID. Rawa. Ngaruna na nomuni meron $1 kina na bank account. Ya, vida na dhawi ka lawa. Ronyo ni na may turitiko meron ni na wakarao taka na nomuni ngole mai. Ni mai dhaka, me baka na itubutuba e sa tiko mai. Rabi naka na ilavo ni sange listale. Dotal nga naka ubia wasia Mrs. Neitini. Baka ngo sa tuku na sarangayani be kemani na sando ngole o timai baleta ni sa vida o rongo adera lako mai sa ramai dhaka vida na bula non ramai dhaka on kamanda ono na bulai o tiar sa listale rabaka multiple lesu tale gereli sa sang tale mereli sumai sa ramai baka o listale dona ka keba kai bati ka no mitubutuba kunia tuku na waboki digo na listale mai keba kai listale mai kunindo tukila ni no mitubutuba se no do itubutuba kamatuba vale mo na listale mai vakaba nga vakatikiko listale mai if you have to come back do tal na ka no viva kasal tikiko ni kinongo be kemani na via sasanga tiko mai ni vaka multiple tiko kuni listale mai na vanua nga ni ambi ni kina Dona bono binako ni ngole kinango I Hawaii ni bondo baya ningele sasanga daki mai se so lako tali na so tali na state eh so ngana kai roninda na bibu kitu kina balete niu vakalolo mandina bia ni so era sasanga lista le mangira mai vaka lista le balete ni ra multiple two eh so ngana kame na bibu kitu biki munina se amati ko mai na kabini ko Iya, bina kau na muna pasal tekir tok na tikin gore. Iya ko ya, o ken tong lina kay biti. Eli mo na daw sa tu nda sinkila na nong udur yan, idur mo no mai. Nong ulista le mo garo na tiko who you share with. Mata sing tinkila na elon na tamat na kanggo sinto ya deliu na. Saya tiko ngoy. Mersa taru bitiko I merabaro dur sartu ngamay. Sa stem tu mena ponto nga stop take care ba ko telebite. Tabak sa mata na ilabuli westo mi mantanga mi ni ponto. Tina. O sa somo na nomu lako o le da kama na nomu application ni visa. O somo may nomu return ticket. O tia o somo nga may nomu ticket mo buka nga may ado LA si binabono o San Francisco. Iya, Vasco. Sa boto na ilabuli ko ya nusi. Eu santo basal saranga bili na no gunir bela kamay. Alu bina ka ker. Ka ko ni tuku na bendo ni ko sala kamay. Ko man nga na tamba.
Iya. Doku ni may Satu tamba. raw itaingo. Onggay bitan na wait tamba matanga mare. O kentuli na kuno lelai. O setu ngai o se o kam to na kain na just bere disu sa kilital mesu. Dina. O kenda ya na kain to maybe. Iya, menta sangaro neti kono na davito se kimbale tan na. Kala kenda la kamay go ke makanta pati go. Zambe ka pati kina go senga. Insan dollar na katum bi kono mudur no mengo. Moi ko sa dakat teki ko binak sarangai. Eso erla kamay sar may dola non bank account sar takatak may pag tiga. Sa utia sar ngay bilang talibiti. Ya nanong listel may ya sa mo kataw sar tong aber to no token na customs en roto badur mi ko may sesanga. So ni ko sala ko matanga may no may tul na mula siya no mula. Weke munyi na baka matubo politiko. Klau ker mo sa ni marui la sarangai. If to go back, kila at least you have done something. So na kausa ta kabarawa. Yang so na batay no guarantee ko na badur mital meses yang panding binyok sa may takatiko Ya nga so na kau no ko sarap ti na bitin na bengo dari tal chunga na bibiso ni lawa. Berto tal nga ti ko na bod sa resa ni aran rapat ti ko na eda duru no ti mi baba ba. May takatiko ma era tal chunga no rahom okay. So ko ya metana bi marito kino kenanito ki matenda na katakede. Monila ko may round na kain da sanga kin da klar na to na bolo belo bibite. Isa nga ni maksali weekend go may round na vale. Round na buli no ranongone. Kanda pa naktukin na matinto libong ko Amerika. May rautukin na ng bulay. Rautukin na nasasanga. Binakapaglevo Mrs. Naitini o bambota sana rutikan daruto kambeko yani ko sindo talambek na kani via wasea. Tau ko sar nga una class sar na usando so sar tuntong we nordo barong to kono program Sor sana wekang groti ko may biti. Era sa tom sar tonga. Anabika na rani may daka banir na lang may. Totoka. Binakapaglevo ke tu esa na nomuni bakatataro. Na buku ni be kakirondo may bewa sa ito kanikina ninge vola-vola nga mai be tartar mai be Mrs. Titilia Naitini tiko talanga na messenger una buninda kuwa messenger sen radio bulando vata messenger talenga raunio ninge be tartar mai kina si tumbe ka sana ulutanga ni na binakata me kiro na mai bewa sa ito kanikina se sombeka na taro itu ninge volanga mai samai dava taliti ko kiana non de wasininga ona ni dawi kalawa ke bakau ninge tomboka ko samai nambuina ninge sikoba yani na radio bulando vata YouTube channel na vitala no keve tiko nga na channel ka tiko keve kina na Nairobi tala no na dawi kalawa tiko talanga yani na radio bulando vata YouTube channel ni subscribe kina ninge wasia tokayani dona bibu kelevu ya waka binu bina katiko kina JJ's Food Shack na non retu vi tokoni karawa ni da mai vese mati tiko kina na non de wasininga ona ni dawi kalawa na via kavini momenti Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga saat tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina gamure na kaka na buwa malangin mebaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua otat ni Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giri nga kina bitu sa iba bitu tolo dio tolo do limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota na dio maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrakin kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwaga na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando California. Bima manindu na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti.
and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u drendre na te tu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai wase. Hanggang beto kau baka sarawana mamani koro bakatu mamani banua ya voisa wana moniro ngoka bau bakairo bau bakandanga bau bakairo moniro ngoka. Tona vonga ke waitanra langi o ana radio Bulando Vatarto mai e beba kamaro te tukani ve kianda na kavi bena kani moni tendendai karua sanga bulu kadhioni singa ni bulu January. Wakanuni vena katiko ani se venga na vano ni sema tiko me kina ana kavi bena kani kua ve kia mani na dhalata na nonde wa sininga ona ni dhawe ka lawa ana kavi ni kua singa na lenga rauni uningai sikoba tiko ani na nito YouTube channel o ana radio Bulando Vata YouTube biu kia de tiko ani kina na ve tala noa kia de sara ve parokaramu kia de ndome rongo de tiko ana nonde wa sininga ona vata ana ve a kavi. Ana sera katarawangona ve wakambula
tukani kina ve semi sinangase nimbula vinaka nimbula vakanu ni vinaka tukani ve kimdo ke sara na vakelesi nimbula bay volleyball club vakanu ni vinaka talitungan na vakavarau ve kimni ke sara na timi ni volleyball na netball o ni vakavarau tiko kina sota kana vakaidur tiko na katulu sanga vulisinga ni vulo machi vakanu ni vinaka tiko ani na vuku ni vakavarau ve kimni na senga tiko ni sekila uni takani ni sananga kila ngoni ge ve tartareani ken liu ni Bula Bay Volleyball Club semi sinangase and ken itukutuk matela lai sambiu talitungani na nonda to batabatongo na irongo mai valni songo au sureti kamni se matiko ngamai semberti ko nindarongo na nonda irongo mai valni songo na kavini kua and ndo nga una leka ngango na ngai vakamatela lai takituko ni kina na sota ni volleyball ken na netball we ken the to and na vonole bongo California au bambota senga ni vaku kina na timi mai na Bay State Taleso. Ka vinaka nindana mai sota totoka na programo ertu wakaru tagatiko membaleta na singoiana singa wakaru wai ni katulu sanga vuli singa ni vula mati. Wakamula talitingani vila vetimbali suba ke kemdo kede sarna wakelisi ni nek kemni kede na venga raviti kongori kemni kede na turanga na marama na matabu wali ni venga raviti ko na buku ni programo ya au tukuna tiko ningo waka nuni binaka tiko ane wiki mundo waka sama taksara na dona video e lako tiko e na andara saraba tiko e na Facebook na chat Fiji iyo do tale na ulutanga ni do tale vital noya e waka lolo mandina. Ia waka nuni binaka tiko ane wiki munike na sema tiko ngori mai Australia, New Zealandi waka talaki na vei Johnson Oma. Iyo, kilavinaka na Wailea Street, na Dyer Street, na Lemaki Street, na Stobi Herichan, mai Vatuanga, no Guia Lavangori, waka nui ni vinaka tikani vikimdo ke de sara mai Vatuanga, Rewanga, wakatelinga kina ve Waisea Bushanti, nimbula vinaka se masartiko mai Naui Island, mai Savu ke Maureen Fong, rombula vinaka na ve wakani vinaka wakalivu na se matiko mai nekavini kua, au nitaka ni rombula vinaka tiko, waka nui ni vinaka na vuku ni venga ravi se manitavi da wanga inga ravi tiko na kavini kua oni taka ninda na matan renre tiko en dua na kali wea ninda renre na matan renre tiko do tuko na ngana tawalengu kanga ni mindset positive tiko radio bulando vata San Francisco me koti kanta vata mai no munito kaningo una vuninda kua di bula vinaka.
Radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Doyan rumina ka naman naita. To samba di ba kusa-kusa ve? Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ki, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street Santa Rosa.
en dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu 2 Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wabekenda na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sena soti ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesambi mbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vitu va 51 sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Dendram beka nangola ni kibali lo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya itiku talanga na nondo to specials and na lomo ni madawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongon ay rongo may wala ni Songo and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Doanga ni tukutuku ya dhorati kumai ena nonde wasininga una ni rongo mai wala ni Songo ena kabi vina kane moni itindendai ne karusanga bula kadioni singa ni bula January gome mbaleta tiku ngana Bula Bay Easter Sports Day. Bula Bay Easter Sports Day na wakai dhortiko na wakarawai na ikatolu sanga bula ni singa ni bula Machi na wakai dhortiko na Jerry Reba Ash Park tolu vitu tolu ono 5 Ash Street Newark. Keni tukutuku matay lalai ni rauning ge betartarani go bekem ni na timi ni netball ni be betartarani ke nemani tawa e na taliboni 5-2 rua ono 5 diwa vitu va ono wayana 5-2 rua ono 5 diwa vitu va ono na volleyball timi ni volleyball bekem do na be pakai tabi na VCCV ni volleyball rauni ondong ge betartarani ke lani atabuni wai na taliboni 5-2 rua ono 5 diwa vitu va ono. Wayana 5-2 rua ono 5 diwa vitu va ono. Na biutali tungani na nondato na kena tikin dua na nondato bata ngo na radio bulan dua bata San Francisco. Kena tukutuk matela layo sa suliani ngor na kena namba na iduru na timi iduru ni timi ya ruanan rau 5 dola do na timi ni netball se volleyball ruanan rau 5 dola na idobi rua na $1 wana timi ni volleyball kananganga rua na $1 talenga wana timi ni netball kananganga runners up pero na yan $2 na wali takitu na kakana ke na veka taliso kanibeba kamaruta ki membaletir na leni matabu vale kede ratona ngone dangole ani baka leo lebu ndali sota na sota bina kongwa ni ndali yapa valai na sota ni netball ke na volleyball ya na vikemdo na mata timi do na beba kai tabi na VCCV ngo rauni ndonge betar tareani ke Peter Isaac se me bako ani boa na isau ni sani duru ronan rau $5 rauni ngaizele ani ve Peter Isaac na taliboni va saiva walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Ana va saiva walu
ono tolu vitu, tolu rua waluwa na Zel ve Peter Isaac. Ngai bitu kani na tikin dongo e na nonda tō bata na Radio Bulan do bata. Sema ni songa dhawan do lewena tiko na tikina ya sana songa ni bulioti sema ni sei burubura dhava o ni tiko mai kina ni wakata mai na nomani tukutuku ni veka dhavanga, ni tuwa dhavanga do satu wana tiko na buku ni sasanga dhavanga do sasanga tiko kina wako mai me mai kadhi waki tiko yani na nonda tō steseni nonda tō bata ngo na Radio Bulan do bata me wakando wakarita ka tiko yani tau I burubura ke de tiko na nonda tō bata ko ya senga ni somi tiko na kena mdo mai kadhi waki tiko yani na tuku ke de sara ndo mai kadhi waki tiko yani na nonda I wasiningo nongo and Radio Bulan do bata roni wako tanga mai biau ona buninda kua sembitanga mai na Messenger and Radio Bulan do bata Messenger rau talenga ni wako tamai bi tale mata kimbau and e tiko talenga e na Messenger o tale mata kimbau ke waka e tiko e ndua nei tukutuku ndo wina kata tiko mena mai kadhiwa ki ani e na buku ni sasanga dhavanga ndo sasanga tiko kina ndo wako tamai mai kadhiwa ki tiko ani na Radio Bulan do bata San Francisco. Sera katarawangona beba kambula tiko ani kina ve kimdo ke vesarno waka lesi ni Mbula Bay Volleyball Club sena Mbula Bay Club wakata nga kina na waka lesi ni ve timi ke vesaro ni sa waka rau tiko kena sota e na katulusang walisinga ni bula machi ke muni ke talingana leo ni timi na buku ni waka rau au ke la ni sa leo na timi sa mangusa tiko na buku ni waka rau kena sota ngo e na waka idor tiko mai Newark. Kena tuku matela lai, ninguém redangana namba ni taliboni, o sana bito toka ani na tikin dua, e na nonda tō bata na Radio Bulan do batango, me na nomundo ke de tiko na wakalesi, se misi nangase ke kem dona matu bubale, tangi, ke kem drona ngone leo, kem ni ke de sara na wakalesi, liu and Mbula Bay Volleyball Club. Do Mbula Vinaka waka Mbula talitingani vela vetim bale suva kem do ke sara mai Serne mai Australia wakatala kina ve kem do na sema tiko mai waga New South Wales Mbula Vinaka na matu bale ne kemu ali matiabi. Do Mbula Vinaka Johnson oma Vinaka wakalevo na sema tiko mai semi sinangase do Mbula Vinaka wakatala kina ve waise bushanti ke kem ni ke sara na sema tiko mai kena nonde wasiningo na vata ene kabi vinaka ni moni tindai and Radio Bulan do bata. Rele
competition. Olongi tuena Mesa sanga nimbula Wakame tao Naina itu watuva Tola tengalu ngalu Poliena bosota Keko tangi o de tale Mena rongoda Na poso malua Nengauna era vata Meiko ongori Sayu sukuni no musala Mebakani sama tua Nabidu ngai ngata Ola serau Wakana singa kai mara Serekna mambano Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Imedani kede kodongata ovaluta Imedani kede kodongata ovaluta Kosa maira nandi Ninomu isoli soli Kovukaya sangu Naruma raubori Iundau lumani Kakeden daru rawata Melutiku nga Kota manga Dedere sara Serekna mambano Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Serekna mambano Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani Mau mau nangudi
Totoka na i tavi sero e arto mai vewa kamaro te tuko ni kina nei laulau nei seko ve rekoro. Koto me kina na ngona ni sawatongo i rua sangavulu ka diona miniti me vitu na kaloko. Ana kapi bina ka ni moni tendendai ne ka rua sangavulu ka dioni singa ni vola Januari. Ndaduri tumba santa wakela tiko na visa unin raki. Tsawa ti wakame sa se avutoka ni wakamalua na batamata. Veke tau ia sanango. Wakela me sa kata dake mai. Da duru talanga ni tumba. En sige ni sudu batawa se anda ge dura ni tumba lima na kaloko sa mbuto tu yang go wakame sa bolek ngona bitu ya sa rarama tele se rarama tu itumba sa vati ko ana viviso ni ndraki e ke to e California we kenda to ina sanango e ratuko na tiko na ndoni ndraki ni sana mbadi tona vakela tale na ndraki uda e na singa vuke lulu ya senga tu ni dona lenga to toka tu na ndraki me vakatoto watatake ke na tubake ni ndraki e ravakela e na vesai merika tali so au waka muri toka na i tukutuku ni vesai burabura sena World News sena mataka ni kua kau nanu mamiu mai wasi atu mandanga yani wiki amni na senga ni ndo waka muri tiko na news ndona kaka ndondonu beka menda na oronika menda Andra rabitu ngakinai balata ni te kubuti ka nai walu mai na ka vitu ni singa ni woloko toba nangona te kubuki na bewalu te mai na Gaza Strip mai Israeli watkera na kay Palestina karatiko i na Gaza Strip ya koia te kubu na ka vitu ni singa ni woloko toba me adaba te kumengo nambongi e sangai matini ngona merto mai sa mai matikina e lewe tolu na sotia ni Merika. Ndina ni e sanga ni ado e na vanua ka wakaidhurti kina na vivalvalutio e aese na Gaza Strip se mai Israeli. Ia, e tukone ni arto mai matitiko na lewe tolu e ango e na nonra waka lutu na ngasaukuro kara kada mboti tiko na drone ka arto mbiuta tiko mai na arto tukoni ni ira na tombeaka ni visanga e na mai rani se o ira karasema tiko e ani vao ia se o ira ka vito koni tiko mai vira o irani o ira kora vivo ka ki tiko e ando na drone e mani mai baka lengasara na ndua na nonra kemba na matei walu ni Merika e ratiko kina e na dani kemba tiko e ana Tawa 22 e na kemba mai na Joritani ka tukuni ni rito tolu rito sa mai lenga kina sa mai matikina na sotia ni Merika. Gona tiko mai na ngona tiko kina be valutio ya ane ka vitu ni singa ni vula katoba me dawa tiko mengo sartunge mai lenga ngo na tolu na sotia ni Merika. Dina ngania sa tiko mai na be na baka lutu ngasaukuro ke na nonra baka dada tiko or ira na sona batikandi kara go tukuni tiko na ngani rangali tiko bata ke Irani era kara to tiko bat ke Irani ninda baka samatak ngaya Irani Palestina era via veto baki tumbeka ro ninda kai koya me tiko me nang kavitu ni singa me adaba tiko mengo e so era maboa so na so tini Merika era maboa ia sange mateni ngonongo merto mai matekina i tolu na so tieni Merika, tukuni ni ramawoa waka vasara e tolu sanga vulu na so tieni Merika. Erto mate tolu, mawoa sarabaka e leo e tolu sanga vulu. Na vuna o kuta dake me kina ngo, ambaleta ni ngo, sange sa tukuna na presidendi ni Merika, Joe Biden, ni na senga ni na rambeka ni ka, ni na senga ni na sana iliu, waka mertondo tunga yani waka tiki beka na mateval ni Merika, sarto yan ratungara yan rabo kitu na vanua ya na vanua ka wakaidhuri tiko kina na vivaluvaluti mai na tokalau e loa mai senga ni a serto daka basarindo na ka merto wakarita ka kina ni se merto lakani baleta ni rito senga ni beba kaitabi ni valu arto se arto ki latunga e sa ki latunga Amerika ni na gai wakaitabi na vivaluvaluti ka wakaidhuri tiko ya e sana ndua tani ne wakatangi tengende tuko ni sana rao ninda na reidei tiko ikia ne ka wa ni valu ni burubura sena World War ia koia e savatiko e ana kai mai ado e na mataka ni kua sa vos sartiko kina wakambimbi o Biden ni na sana rao ni na ado kina indona ka o tukuna tika ni ngomba leta ni sange mate ni ngona merto mai mati kina leo tolungo e sa da senga tu ninda kilana dawa na rao ni na ado e na visinga
ka tue matandai. Koia, Dondon beka me dana yan ren rabitikina na wakawakarau na kakana na wai na vika ya senga tunin da kila na vika na rauni na yado. Obi wa setu ngania songa na ka me dana me na wakabure waka sama tu weekenda baleta ni senga tunin dana kila na kai rauni na yado. Tiko bu mai na ngona e adu kina ne valu e mai na kavitu ni singa ni buloko toba. Me adawa tiko me ngo e donan rau 5 sangabulu. Tuko ni tiko ni donan rau 5 sangabulu na attacks, karto ambiuta mai na serto bakai tiko orto na oira na ilawa na batikandi karangali tiko bakai rani. Koea, donan rau 5 sangabulu ia sange Kongo, sartonge me matiki na leo tolu na sotia nimerika ka mavoa sar bakada era leo tolu sangabulu. Dona wili le boya karo ninda na saroni na daka takarau ke ni na senga ni tiko ndei sen tiko wali Amerika enangonongo. Koia ngai dona mbaki roni kan dona mbaki ngo menda baka menda na riba bitu kina se menda na enra bitiko kina baleta ni babaro tiko na binding dingi lebu kana baka duri na bulo November rua ni valu le lebu e adu tiko nongonongo na valu mai Ukraine, Rusia, ka kene walu kanta ki la ke tiko ngo, senda rongo tiko na news and bisinga, koia mai Israeli, ngai mai mateni ngono ngo merto mati kene leo tolu karama bosar bakada, tuka ni rama bosar nga seriously injured, era leo tolu sanga bulu na sotia ni Amerika. Yenta sana bena numitu nga na nonta na bi masulaki tiko ka ubambauta ni na ngono bina katalanga me sana masulaki tiko nga me wakarita ki weekend na da menda na kava na buku ni nonta na wakawakarau tu na bisinga na nonta wakawakarau wakayalo wakayango ke na beka menda na kava mandanga merawa ninda na sasamba itu kenai. Sabatunga rosanga bulu ka walu rosanga bulu ka rona miniti. Rosang wil karona miniti me vitu na kaloko na radio bulan do vata au ni taka ni makare tiko ani na bioliba ni radio bulan do vata se vinga na vono ni sema tiko me kina na kavi na kani moni tendendai beba kambula tiko ani vikim do na sema tiko ngori mai Australia do bula binaka bakatena kina vikim do ke sarna sema tiko ngori mai Watuanga bula binaka marama tau marama na ita vikim do ke sarna sema tiko ngori mai Watuanga dombula binaka vikim do talengan na Bula Bay Volleyball Club vikim do ke sarna officials wakandu ni binaka tiko ani na buku ni wakawakarau.
Never
doi andro vina kana maramana ita. Tau samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata vina kasar tunga toboy sembang bakau. Ngai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini baga singelebu. Kitu sana gele baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, baga rote itu baga manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to ide niki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te muteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugu lulu we kemadawe California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. En de muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni. Wayana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na tipgina. Mebaka na karitua, waraisi, na logo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay bakay loka, tabioka ka na coleslaw, surua, tatni. Kailan ko pata na ka na pie, ng bani kay na manray. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot na kanin na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ada radio Mbulando vata vakabinibina katiko kinavi kamba ni kede sara karamai Bita tiko na nonrai tuku ni bei boli bei buke tiko na kiana didi wake tiko na nonta bata batongo na Radio Mbulando vata San Francisco semani Vena pono ni sema tiko me kina au ke la ni na maro taka tiko na nonta to be sema tiko na ve singa ko ya ke vakai senga na ve kamba ni so er mai vakatangi taka tiko na nonrai tuku ni ve boli vakatanga kina na ve songo e so ka rawe toko ni talitunga mai me vakana Ethnic Media Services na Regional Pacific Islander Task Force vakatanga kina na AAPI organization vatake na walibola liu ni kobana i California ke waka senga na non-revito ko ni senga ni to mai vese matitiko na vea kavi ni moni tike na wakarombuka dina nga ni vida na mathaungo and then na vese matitiko nga na moniti buke lulu ke na wakarombuka sanga itu nga songa na bibi sa ulalai ka me rauni nangai na lamani vida na mathaumengo sa tiko na wakanunui ni sana ngai to dhokotale na nonda vese matitiko na visinga lima na singa se ono na singa mai na tolu ki na pito na kaloko e na vea kavi. Ko ia, ke reitunga na nomani ve masulaki, nomani wakanuni ve naka tiko me rani na tomani tunga na nonda ve semati, e na nonda watawatongo na Radio Mbulando vata San Francisco. Me kuti kenta wata tiko mai, e na buku ni tuktuku e so, na wakamadhala, na ve porokaramu e so na ulutanga, e ndau mai dhaura ki tiko yani, na nonda watawatongo me na vivu ki tiko. Ve kenta na ito kei, kanta sama i waka tiko tiko, e na vanole bungo Amerika, wakambibi tiko ve kenta tu i California, ko do tukuna ni asa iburu taliso e libuna kai na toto bata tiko na bika anda lako duruma ni ndambiu vanua mai nda lako mai nda mai sasangambula e na dua tali na vanua so mbeka bekenda nda sangole mai sanda mai baka tiko tunde e so bekenda e tiko hani tuba menda na lista le anibiti nda na gaila ki baka dengu tukina seli ritaya kinai ya kongone au kai ni se manibina esi burubura enda lako nda lisa sangambula kina
e lebu na kai na toto bata ke diti kona vika anda lako the ruma. Koia, au ndo matanga na kana nungu do waka vinu vina kata ki kiamni tiko na do seama tiko mai na visinga, na ndo wa se tiko yani na nonta bata batongo, baleta ni senga ni kararawa, sonongona sa wakami undo yalo leilai, unga indo kilanio ni ndo seama tiko mai, na vika o ni ndo wa se tiko mai, na nomu ni ndo wala mai na vika ke doia, we waka ungeti tu, endo wakandi takatiko, wakandi takatiko via o na visinga ni go e senga ni baleti au, go me baleta tiko na o kenda na kawito ke ana vivono ke te sara e kouti kenda me kina na kalo me mbite kenda to kina kangai wakarau takatu na vikai so me rau ni buke kenda enda mai rawata kina na mbula ka rau ni nda vivu ke talitunga kina nonda di matapu vale andua vera na weka ka ratiko mai vanua ratiko mai viti vinaka wakalevu ke undolo na mengo me amitunga ni waka vinaka vekem ni ke te sara nanda usea matiko mai na visinga vekem ni nangai rongoda votiko mbeka na nonda bata ngo nonda programo ke ratunga ke raunio ninge wasea toka anina nonda to bata dona share dona like follow us ke raunio ninge subscribe talitunga na YouTube channel e levu sara na programo na ulutanga na vitala noa tumbitu ka ani na YouTube kame na wakararo taka vikem ni balete ni kilani do ososo ke tu senga ni dua e tiko na nona vana ya ua me na wakaroronga tinga mai na donta programa ina visinga. Ia, e tiko e sona ulutanga, sona vital noa, sona bulangi rendusre ti mai, ngendo me vital noa tiko e na nonta watawatongo, nonta programa ina visinga koea, ndo wakararo te kikina ngendo limbitu ke ani e na nonta to YouTube channel, o ninge rongodanga na vital noa ngau ia, e na ngauna dhabanga o ninge ngalala kina, sa rauni o ninge ndo rongoda tu kina, rongoda tale, me rau ninge indei ka kasa na vika so, endo sangai me ndo me wase tiko e ani na nonda tō watawatongo na Radio Bulando Vata San Francisco. O sana mai dhawe ke, dana ge me virongo din doma talitiko e na singa buke lulu, ia ni mataka, siama tikunga mai, na nonda watawatongo ni ge wa setunga yani, e nanda umbitika yani ni tukutuku ni biboli, ke na vei tukutuku e so, ke tona numa ni rao ni na bibu ke tu, beba kararamata ki tu, e na vei tiki ni nonda mbula ke de sara. Sa watongo e ruana miniti, me vitu na kaloko, na muni to kaningo una vuninda kua, me adhavana ngau na tanga i virongo din domo talitiko kina, ni te wakadhengu takamanda, maroi tika na mbula.
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wa yani.